Ibaka sana mutegeri wa Meru TV mbitikiria ngo watoge nikire mupango joro muri ro siasa rware kuri ntuko ya Sunday na no Sunday ya mwisho kire mweri jwa 11 mwaka 2025 nkatho se mwanya natuba kwithira uria mana batu kagita konde na gwita na mbere kwithira ugitu wa tambaru ntuko na rwo muthikiria twene manto ja maingi jara tukwenda kwithira tukiariria na itukwenda kwithira tukiariria muno manto jegie by elections ile iretete na mbere rutere rombere na kinya kuntukungi mwanya koro turonete kwina by elections ni by election yantu bareterete sana nimba election irejite mwankati ya karakinya wa general elections 2027 kuringana na campaign ile iraringi inene sana gukurukira kinyatongeria ba mugongo jwetu jwa Kenya na ndini rombere kwithiro ikiringwa hantu bare na tension inene kwina barare timiari kithumba bakiwa by election ici gatuma twithiro tukiona kambicha yongwa ya ithurano binene bya 2027 ro bikithiro bikari na kwina barauga biugite kumakania ro bigeta bikari lakini 2027 ikithiro yito tofauti lakini nandi tuonete mantu ja maingi ja kiaru kinya nyuma ya result izi kwithiro ikiumira na tukumenye bashindi bao itumbite kutha tukiona antu bakiaria mantu ja maingi iyo mantu tuketha tukiariria ntuko na rua ni tukwenda kumenya ni makethira by election iri rombere kwithiro ikithithika ni rombere kwithiro ikishepwa ura 2027 election ikithiro ikari atongeria betu mantu jara turone rutere rwa kethira yari sawa IEBC yongo na bwayo tukwenda kutekera kinya tona kethira nyo kuringana na by election ire tere ikarire antu bena witikio ringi na IEBC kana witikio boy bwithirite bukiura ibo kone kabare eligible kuthira baki host elections ya 2027 kana kuringana na maoni jaku uri onatia nomba kuthira kinyo gintumira SMS yeku gukurukira 0748918901 0748918901 idene screen yeku wando watara Facebook ngota Meru TV Kenya na kwenda witatara YouTube kangota Meru TV Kenya nikienda tutana mbere kwithira tukieraniria uture maoni jaku ni jeriko kinyawe nikienda tukamenya urokuthugania na natyo kuona kinyawe cia CG karibuni sana tutana mbere kwithira tukieraniria uniri turakora vitajeri wa cheupe na kama kawaida na ntomba kwithira ndeni ngade studio mbithairo ndina ageni ba ntuko baratwithira twino baba kwariria abo mantu ja moja jau ya kisiasa na kwa ntuko na rua tukubati kwithira turina mwenda ibile urani MCA rutere rwa Kithiwand na nakoromba giteke senator tukubatere kwithira twina bwana Edwin Kiongozi a politician ani tukubatere kwithira turina mtu kumenyekana ya Jones noche ya vuguvugu na nakoromba giteke MCA lakini batromba kwithira kinywa batere kanini tugeta na mbere baki to join oura tuwita bwana Kiongozi karibu sana ndene mitambo ya Meru TV kiathia mwananchi na mumeru bondera bari kumathoshi monkantu nire na Kenya yondera sauti egwataira ya mumeru bakethie bonde ategeri ba Meru TV Thire FM ambere tuendelee kugwatanira na kwendana nontu batu turi ameru itujikene na ukiri na wendani na witi na mbere kou sauti baraba kuga sauti ekwa anto amugambo jojundo jukugwata ngukethia Meru bonde anko mine nkubera I always wish them well nontu ndio mo atongeria ba Meru kugetwere anene ikwendera Meru anto ja mega boja irimba letere nkethi chemuchore okomuno chemutongeria wetu Professor Kithure Kindiki ura deputy president wetu muno nenda twakinya kiria Meru tukinya ngethi ciawe na rite kumba ukinya na at the end of the day no team linda wetu kwa Meru bukethi Professor Kithure Kindiki ura mwana wenu na ura uri deputy president wa Kenya amukire ngethi cia naibu rais uria twitikitie muno nontu in every team amonga kwithira kwina team leader very true team leader wetu ni Professor Kithure Kindiki nontu noe politically we senior nandi ali second in command na ali second command even in politics ukona anto betrembe ugambere isaprano pagote kia kona yanga gakengwa at the end of the day avoni professor kumenya omauku na kinyawa siasa kwa is no mwe ndene Kenya ukugwetwa muno ali second in command na inyarutererwa siasa
ali mtu munene kuma Mount Kenya, East na West na Meru, na watu ito mwisho the best. Okay. Yes. Ibweka sana bwana kiongozi, nkethi tukwamukira, cia munene wetu, ibweka sana, no tubo gukinyithia nkethi yu. Bwana kiongozi nande katwambiririe kiri mubango jwetu jentu kwena arua, tukubangite kutha tukitegera mantu jara karikite rutere rwa Mbere North. Sana. Nyenda tugategere nyaku kungi, lakini Mbere North ne irojurite nyama katheti ne kujura nthiguru jonde no tuba manche ya rendele yaku. Kurari na campaign irari stiff sana rutere Mbere North. Na nande ithurano biraringirwe ni biraumire. Na rikiunikira ntu bagutiure kimore mbica iraturonere kumania na by elections cionde irombete kwithirwa ikithithwa. Do you think mbica yu in any way ni kwithirwa ikionania mbica yora gukethira gukari in 2027? By election icha thai, for example Mbere, utiumba kugora kurakarire Mbere ni gwakara 2027. Siasa ya 2027 ni kethira iri very tough. Ikethira iri nkurukia siasa ere ukuona kiri by elections iri. Nontu ugateka ya Mbere, Mheshimiwa Karisi. Apart from one kwethira ndirari Mbere nengo supporta candidate wa UDA through Professor Kithure Kindiki. Utumba kuga ni uko komboka ra 2027 nonto kinya Karisi none thire na aramenyere na makosa jao yarejirire nonto manje ni yakura 350 to 400 imanje ni nkaimono kidogo sana. Na ndio tutumba kuga 2027 ni uyombokara. Nyanto barabara uga kithurano kia Mbere kyo gikaugora ithurano bya 2027 bigakara ni arongo nonto barayiri ikie ni opposition ikajukia gite nonto rimwe party imwe chiembu ite supporta president na ibarategete bona opposition yajukia gite kia Mbere ipigo kubwa giri ki William Ruto na Kithure Kindiki na ikuona ni 2027 kukethira kwina thina no baruti election lakini rete kiretre na leo kwa muthende ibara mbere gukira nonto nandi sauti ira barari ne kuga atiri kithurano kikyo giatuma tumenye 2027 igakara nandi gukiri nandi kuchwa mbinu ingi nonto ri ite bibi bionde ugatega jakisi opposition irajukiriete ugatega janala kwa ba osoro iteibirete na opposition na gutumba kwithira ute accept siasa eje ne yumba kulindi 10 ne yumba kulindi ura the general election ye Kenya MCAs na MPs na governors na president ekethira ekethira very tough no kungwata na nto ibagu prepare nonto ogu kuona kamwanki kau gagiukira kukethira kwi very tough na ndio tumba kuga ora kurakarire Mbere nigugakara 2027 nonto kinya leo tumusupportete nandi na mwaka juju mwaka ageria gu improve nweu na inya Karisi nwe saindia no kumenya kurire chia wiri ariku irioa ko utumba kwa kithurano kiria siasa ore rakari siasa kai ekiro chuki na chumbi kwani mutongerio mwo kwenda kuthimwa na siasa ere raere very expensive nonto bwa opposition pairingite kibara kuga atiri siasa eje ni gatwira ora siasa ya 2027 igakara for example kite kia Mbere gikiaja gwita muntu uri orategi munono Professor Kithure Kindiki na muntu uri orenda buru nonto bararombete bakiuga atiri batwi tutethie ni wananchi ba Mbere putuite matharau no kongwata batirari na sere kuga atiri babu anto ba Mbere thure ni Karisi athithia barabara aija na embas me aleo na arari wa muthende na arari na sera nonto indari Mbere na rungama no kwigwa na kwariria mbasari babange bari jana bakathumbia mbasari bakagwa bo kiria bakwenda ni shima kenda nonto ibengirwe thirikari-ine bonia president William Ruto Kithure Kindiki ura president yajukiria atinambi atina inya kugitikira barari 100% muntu uraba kwenda ibika Kithure Kindiki kuona ni atiri president kajukirie deputy president utikiria antu kana atina inya na Kithure Kindiki no thiri muntu very wise ni muntu wiji ground
ni muntu wije mbere jora ije tharakanithi na thai mai bararigarire muno no ntu ibarakirire lakini ko kiuri ngondo kuria bwana Edwin ukia kwithirwa no ntu ukumbira wengo na kanyuga kuambira siasa ira ciana rati cigatuma kukara kana stichio mbicha ire kuonekaniro ka 2027 then why would the all deputy president Kithure Kindiki omba kwithirwa akinama kukara kana camp rutere ndora mbere bageta ndo tundo kurombera kiti kimwe tu kia constituency imwe kura utuko na muthenya na kinyambe chaituri nyingi muno rutere ndora kenda ba make sure ba usinda kitikira imbicha mbi bongo barenda kuonania kire thirikari kitikire akiaere tisho kwa Kithure Kindiki target ketha batamwikire target betaba muruma bakauga soprano me abakimuruma atare gwita mbere ria betre na bagachagua bathingata bonde na bamuturi na bakivuti opposition yonde beta kuruma Kithure Kindiki niyo Kithure Kindiki umire auga amboni atiri na aje igwetu na Mount Kenya West na imbije anto baba nkurukia egachagua imbije anto baba nkuruki ya mtungi wonde na ndi thaira the time baumire batonya ndene mbere betete o campaign ra candidate wao kou candidate oyu ndi atabati otigwa ruone Kithure Kindiki na abati kujugia injukumu kumikishwa party UDA rere President William Ruto ekuiniete kiu no nto kiringita inye kiria ibukiwa no nto boy ba monerio wasi ba muoni atiri isaprano to kwenda kuonia deputy president yo sijui wa na ba mwira imieri mikai yetigere athiviate ete ko no nyawe nto murume na ari na feeling yo ko ba prove atiri I am the deputy president of Republic of Kenya na Mount Kenya nko mirewa na etike kitogachinda lakini urikani kuthirito nya kwina rumors ya kwamba Kithure na aramuriki muno ti yake kinyanira opposition ikinya thirikari gitumi kiambi Kithure thai no kwirigirwa ethirwa kuringana na thirikari no kwirigirwa ethirwa kingpin o Mount Kenya at the same time Gachagua na kwa no kingpin o Mount Kenya so irarire kuthimana kathari na ndi kingpin no riku na guketha kwina rumors kwamba Kithure nini yeki ya gwita kana kitiki kikiza gwita then kinya president atikomba kuthira akimujukia 2027 leave about the president no amujukie no nto Kenya ni nene mtu uri oretere matharau ndene gembe ndene ya uri oretere matharau ndene ya mbere ni Rigathi Gachagua wetere kuruma Kindiki ndene ya mbere ndene ya Embu na rumunyanga bana wa Embu muno kwa ko bathiria buru politically Kindiki nawe akuigwa sauti yu kinya teri William Ruto no monke na menja amikishua vya lisonda no tumba kuuga kinya thiri kurari vuta ni kuvute mtojo gweta Gachagua atumba kwa kimpini wa Mount Kenya kama mtu aka kimpini wa Mount Kenya ome Mount Kenya bagatethwa na sauti na kanywa na ntato cio theri kana bagatethwa na mirandi na ramira chikuthithwa na manto jangi mtu ura wi thirikarine ko gutumba kwa kimpini wa antu ugo tikio tongeretie no ntwethere Mount Kenya thai na deputy president Unwe the kingpin wa Mount Kenya urega Kalonzo akwarirwa kwao ure Wetangula akwarirwa kona bamusaria na ba William Ruto na nto baba bangi ba Raila Amolo Odinga the rate pau bauchi ba Grande Swanga anto bonde ba kumatwa kire anto bao na banjo Mombasa mdene Mount Kenya Muntura the senior person anto ba murima bakuthikira na babatigo support if Professor Kithure Kindiki no ntunandi ni deputy president kuma na aturi kou mture urendo tuonia Kithure Kindiki utikio no tebio bakuthithia na actually kabarenda kuonia William Ruto Kithure Kindiki atina influence na atina power no nto ba no reiga winyaja mtongi omiro garairu mana murema bungu arauga Kithure Kindiki weak na Kithure Kindiki na arona ni strong no matter way he can deliver no ntogitikira create na opposition arua Kithure Kindiki ate thiba mbotu William Ruto opposition ibalita Kithure Kindiki nyomba ari terundu ni ara mwiriga yo kuringa era ndramo kuringa era BMP okumuonia ugwe trochinderete kiambere njagwaku no ntote mumbere na mutharaka no ntubagwatene bonde aruterero ro muro ndere kou
kabali baere wisumburoa mapema bara ya kuona ni heshima. Ukienda kushinda na mto cheupe utemuitaire tumo amenu kwenda mura na ndika balirie mapema kantari kingana ona ikinya soprano to no getana kantari kinya siju fuku na ndikinya wengwe nto murume no monkai bange ete ndo tundo oni arume ba imna bati kwewe heshima as the deputy president nani bambia kuwi mwitingo gyo Ruto uwanga mwitingo gyo Ruto neketo myumire to mwira uga ugote mwitingo gyo Ruto you are the deputy president of the Republic of Kenya na obejire bagwita iro twachokere mbere na munene nuna ari na right ye gwita door to door kumake sure kiama kya UDA gikondeliva gitikira kiringite nya president ari gwa buthuku muno no ntukui muntu anenkerete kanya kau neketo myateta no that means ikuonania kithure kindiki na kumba ngugi na kumenya mbia kuthithia kethia na arombire wenka uti muntu ungi weigwa ku no wenka kuthiuruka ku ndo na gitikira through effort yewe ariria nto bambere kitharaka abariria kimbere na Kiembu abamuigwa na bakurukia candidate yo UDA kwena mantu ya mbeca bona kiongozi ni kurikana mwankira za ikuringana na ruma siro kuigona no CV tu nyoma mitandaone ni kurikana thirikari ni ndatumirite over 600 million kumbura voters kenda bomba kuthira bakiringa gitikiu kana candidate wa muthende bomba kuthira kiringirwa kura ariki amenekia thirikari. Don't you think 600 million nonto yaru ari kwene mtu ogwitwa medicine ntori akiari kanisene mwaka uga kinya bobongo egitara bethera bakirwira ITV batumaira around 10 million kuruira giti kia MP 600 million ikumanisha bau ni ma MP 60 baba batikuthira bari ki parliament dai mbeti tionde tumerikire muntu umwe at the same time de mbeti tionde kethiro itumerio no tukuthirikari kwete na mbesa no tukuthirikari kwa shangete anto bakiwa shaete na itekurungamira mantu ndawo masukuru tukonora jana thina niki kia tumathirikari yumba tumira mbeti tionde go just a single seat kitikimwe andi yenye propaganda kote muntu umba go prove over 6 or 700 million iki atumirwa ge siasa cia mbere no ntute muntu urauma na evidence ya ugatiri thirikari kana professor Kithure Kindiki na atumire 600 million becha cia mwananchi cia taxi ya mwananchi kulchwagete kia mbere na intobira bira atumairwa the resources irira atumairwa menye nyaleo te muntu ivivi muntu ina intobiawe na wina into anto bomba kurea wa muthende ko muthende tekiwete kakarisi ni MCA inara itambe cio tumithia antura ino ntoni mbithirite mechemani waingite barabara magana 5 bechi ina ira umano ntote utirani campaign utina mbecha karisi araitete mbecha na araheja wani opposition araheja wibagachagua akabachanga mbecha ira gachagua baro mathirikari na romithikari nturi bara batumithaia raini magana 5 campaign menya no to abatumithia ngiri ni ereo wa muthende mbecha ciawe na chore bawe bamuthira beja bakareta mbecha akera William Ruto ya muchore okwa uni William Ruto mpa milioni 1 William Amwa Kithure Kindiki mpa milioni 1 Mwasiri Ruko na ngavana wa Embu na chore bawe campaign no thithaia fundraising ya campaign egugeta chore baku na leo muthende akeja kwithura uthuranitie milioni ciawe 40 kana 50 kria chore atumithia raini ura karisi otumiria bena opposition na thineri na ndi utumba kuga mbecha cieturwa mbere mbecha ciaretwa na Mtemba mbere mbecha cia kama tuiba Kithure Kindiki cia mwananchi no ina prove we uomba gutwira uri mbecha ucio umire treasury cia kana cia gitwa kiri maendeleo ciaretwa ndene mbere kuringa campaign ko muntu uri ogwa thirikari atumira mbecha Kithure Kindiki atura mbecha andu bau ni arogi kaba kugeria na ndi gwikira wananchi nganengi nyumebo chindwa giti no ntubu bareka irangari mauta ibara thingatagia Brando Kithumba ibara roma antu meru na aja ngunzi bagaika ndene Embu tutirimene abo na bamo tukumenyana kou bomba njeti yao barathithiti ata baraitete mbecha na nontu barabara nuretheri baingite na banjastri muturi ikandidate wao ba campaign no tumba gwita wariria antu batiga muromo mutheri cheupe ko wano kwandimiti mbecha ni iraeza nawa mbecha ote no itieja nawa kinya mbecha nya MCA nya 2027 anto nwetheri ibago kundu ibakoromwa gantu ga kai muntu egeria kuberencha
Lakini werone kamera ikiona muthu kamerene ketha ndina intobia kwa kwenda kurumia antu kambati kurua no cheupe ketha ndina intobia kwa ndina milioni ciakwa bepte kwenda nyanthu nkumite kana mpendetie ng'ombe nkauga ndina milioni ciakwa 5 tumenira ini burume intobia kwa ina thineri ina mwanya jo kwa magana iri kana jathatu no gwite irio wija kuria nyama wita antu ankuthinjira ri ndio tumire ri nkweja iri ukagure chumbe na imantu jakwa na ndi mbetiria cia tumikire mbere kinyathara nto iba kwaria leo wa muthende na ari mwitingo gyo munene muno nigo bakiuga ena Kaspa Ngengasi ena Kaspa Angambi uri muntu uraciumba na wije guchwa mbecha na ndio ugo geta chore baku cheupe ugete ndu ni kiongozi ugete ndu ni kiongozi ungebokotha milioni ciaku 5 10 cia tetheria campaign na thirikari nitige gwakwa ntaka kana kithura kindikierwa etire kurara mbere na mbecha cia mwananchi na mbecha cia barabara na mbecha anga ukaigwa bakiuga anga mbecha cia sha anga cikwa mbere anga no wale ombeshi ukiuma treasury no wale atwira atiri department yewe rumirwe mbecha niriku in department yewe iriku ikwani ya rumirwe 6 to 700 million ikwa mbere kenda leo wa muthende alingirwa kura antu bambere kabandi saindire na kethira mbecha cia atumiri machina le thirikari leo muthende abati uchindwa kura 5,000 te manje ni magana jairi magana jathatu koi kuona ne ba kompita bongwa kabongwa kachagura bekire effort beja kuruma kindiki gyotumia kire effort nawe no ntuitikira kiringita cheupe kindiki ateona kumira Mount Kenya atiuma kumira kwa waya aritwa gweketha monkeru nduni etari akero ugo no rachindirwe te gwaku ko gitikira kure arume bena pain muno ndo ni kuthikira mithika rinturi ndegiru ithikirite muno na pain muno niki irari njire mwe kuonia William Ruto wina deputy president yoting ground wajukirie deputy president yotikomenya kwaria wajukirie wengire deputy president yo mwega wajukia kindiki otiumba kundeliva now kindiki no akuigwa ikyo wigirwo make mwira ugwenga gwita nguo ugwenga kuonia mwira intale ntukuira tu itigere one menemene tekeri press na naije giti baachinda kana twachinda nontu itwaritie na mwananchi muno ndene mbere Professor Kithure Kindiki netite every station to station 1 to 1 kuchwa heshima nontu tiumba kuja kuruma deputy president nja kwawe umete wa munyoro na ugo nuje kireo kuthithia ni blackmail ukuthithia kutiginto ina kio kendo kirwa ya kuletera mwananchi ombere ya kuletera mumiru ya kuletera mukenya nontu kinyarire oriku wa spend time weku na mantu jaku na gituma gyaku na onene bwaku kwa utofauti gachagua Kithure Kindiki na Gachagua ija kikuna toro na Gachagua ethira kuinto atiumba buruni into biria muntu uri omba kuthithia muntu uri na kinyite mbere kidogo na Gachagua na abati ku inform ononto uri ni ndio achoka MP wa one term na ndia ngurikiuria tukenda kwa genuinely bona kiongozi ukiakwithirwa wa muthende ni mturari na machinery cionthe resources cionthe kuma kiri thirikari kethera ni mbeca iyo ihu kugira na utethu na mbeca kethera ni mantu ya security wena rari na security ndongi wolelia security ra yongwe toria untuku yu ukarigara ni election ikuthi ni by election ikuthithwa kana ni kintu kwina wall kana kwina ndwa ikwenderea au nontu security ra kinyangurukia kithimi mturara na machinery cionthe wolelia governor Cecil Barire wolelia kina CS yani machinery cionthe ni rari ruterene rwawe lakini at the same time ukona mturara musinde na manjini uo kuwa 350 to 400 kura don't you think maybe guthira kutarare na machinery cia thirikari ili ukuendenera mundu kwa mundu uni muthende na uwe Newton Karishi pengine gitikiki kiumba gutererwa opposition gitiki utiro kirita rutererwa opposition nontu nyaleo nawe na kumenya kuromba kura na let me tell you tukambiria kuromba kura na aru ara umite tukambio chindana uketha we na antu baku antu ben nani antu bako na antu betu ikalingana na convincing power ku ura uconvince mukari wa area u na chore baku barabu kulingana bo siasa ko leo nontu na arari na sera na arari na form na nurigwa na kwariri into biria kathithiria antu bambere ali chinda Karishi otu nontu Karishi waleta amuruma akawa gintu kira kireti mbere gikinene ndawa igwitwa wa muthende atirari na sera ikurumana
na gutiri antu bambere kuringana thinera barite bari umara bauga batu nontu nuringa ngita mono batu atukuthure kenda uturinga ira ngita antu bambe ikio wonere miro wa gutonyithwa antu bangita na twikura gwakarire nontu bwa kwaga information bwa kurea kwa informed bwa kwaga wisdom muntu ekira ngita au akathugania maendeleo yarenda ngita nsuririo uchi gwaku icio kureta na ari antu bakwenda ndawa cia cibitari ko karisi gatikale aringaira antu ba wandie mwengita bakamuthura kwina mwanya yo kuthura ina wandi level ukiringaira antu ngita na we bakataira na gitikia gikwenda kwita utunga sheria then National Assembly ko antu baibaije muntu ura umbo bari present at a high level then National Assembly ni leo wa muthende na no bale thura tunya bale trima na karisi na leo wale ciaria karisi aciaria bakona no wiketie sarakazi na no wiketie gutunga sheria enda mtu ombere ombotetheka. Okay, what does it mean? Non to ngona kiringateti yecho on Friday, either Friday or Thursday, anewa mtojo guto wa muthende ni mtu wati na kashifa. Right? Na nyongu boeta manto jau. Na nakuro na around 643 million ya oxygen plant ya Kenyatta Hospital. Na manto EACC iko the investigation dai na nerete Kenya IBC ya kwamba mtojo are under investigation na atibatere kwithirwa akiawa ticket ya kuruira gitiki, lakini still no mturo tukona government irambakire up na bamuringira siasa na mwanga bakithirwa agikuruka na bakilana na mantu jara ya EACC ya kuwa mtojo are under investigation. Niki no government iko support mtu orendo kwirikana na yete mbetse tia mwingi ta still kire ofisi ya mwingi kintu kia mbere ukonifirm wa muthende na harari na into biawe nontu weigwa mtu kugwetanirwe na 650 milioni kambeche uchi chingiri 10 lakini tia mwingi na ikathimire na ndi thikira nkwire nontu ri ati gwati na ati thitangi kintu kira tubati gwetere kwa rwangiru runya rwangiru rukieja na warning rukieja na warning kaba eja nire warning bati confirm ite bauga atiri mtu uju itumugwete na makosa na ndi kwina mwanya yo kuthuganirwa iyo kuthuganirwa uju muthuganirwa kwina mwanya ogwati kwina mwanya yo muntu ogwati wina evidence wina expert na muthuganirwa yes na ndi tikira no muthuganirie no ingwetekaniria wewe bwana kiongozi ali no kuna mwanya imauwa wa muthende kathuka sheria rugatire bwana kiongozi okia kwithirwa aki uri under investigation ya kintu anything kinyeke rote ngwangu wena no tikora prove wangeluti lakini no batero step aside mwanga kinyethra uri ofisini no batero step aside mwanga investigation ikathira either ya ukilia oisa sawa kana we guilty na kuno lekino ndo akaye wati na kuno eta court through court process yeah oka argue na court iketikirie rombara yaku inyethra no chunguzwa wenderea gwita ngwiti yaku nona inyanga banasi bakirwa ba step aside bageta courtini kuka pachoke ofisine obe chunguzawa na ndokeja kwitha leo muthende kathuganirwe mantu ja kura mono imwanya mono ya kurunga magiti nontu ugo keja kwithira EACC itikugwete na makosa kai uguchunguza ibati uguchunguza we ngugine tiaku nontu tuona public office kwina intobira bitegawa ko unti kuona jeka leo wa muthende ari criminal ketha kali criminal akanengerwa ticket no twambie kuga ai hapana au itokuna sheria lakini atare criminal na what I can say most of the people pale bethairwa bena magamba anko example kuigamba la sniper lile yako le antu bagwati antu bara nuje bena right ya kuna na public office obakigamba ino ntote kugo winegamba ugote mukenya utena right ciaku na ndi most of the time antu bathugana irua ukeja kwithira ugo kuthuganirwa na antu bo bariuga gatuchunguza muntu nendere na ngugicia we bwona uma ukeuga na step aside muntu uyu akwa proven whichever muntu akonekana na maitia lakini utiumbo kandamisho ugita right cia muntu umuingira nontu na kuthuganirwa no tijethire thuganirwa na uma kana ile thuganirwa na rongo akuri na kiurio wa windi tuwe ni mauwa na ndi tuwe eki akwirwa na batere kwendelea na ngwiti yawe dai mwaka jumu tutigeri tutakiri general elections right mtura arathurirwe kiume kiki athira wari gwatuika na arua EACC yo mwata na makosa
na iba wonete baritete woni bakagwa muntu uju ari under investigation yatebatere kwa ticket na arua ba approve investigation ira bakuthithia bakagwa muntu uju ena makosa mbere gatiwe choke kiri by elections ringi itiumba kwamba election inonto bakaagyu kwina court process kwina mantu ya siasa iyo menyeke ethera eri political process igatonyithwa siasa igambwe antu bambere betetheka monka 2027 nonto utimba election ingi umba kuthithwa ko nya ICC ke ya kuona makosa kinya leo na wakagyu bakagamba na batikamba ruju kakwire gamba ru cheupere kagitwa na mieri 3 lika take process na leki nyo take process no le take nya miaka 2 ukungwata ye impeachment yo kuona ikigambwa so igamba leo guka akuonekana na makosa jau ya kwarirwa no monka no prove right or wrong to monka argue amberi argument akamberi agetere akwagie mujumbe wa mbere achoke koti nondu no choka koti wichitha ugona ndi ugachetha karata cia kure uria ugukiriki na ndi story ire mbere kutiro kumba kwitha kwina by election kairi no tega by election yu cionthe irathithikire Kenya cionthe IBC na ro tutemi njanji tuga nimbi no nturi ithoma kira kirio na kira giutarwa ikira wareterwa nikyo batara bagatangaza nontu kura ciaringwa chitha china arungamiri ugo ringa kura goro batara bagikia tallying center kuringanira kwithera kwina kirindi kiugi ndo na ndi wa mama wa mamirwa wa chindwa nemo kana ijiri no chindirwe IBC bationgaira kura kana bataurira muntu kura na ndi ugo wira wa siasa ni mieleka ya ubongo utumire otombo bwaku ugo go succeed kire election yeku nekyo kuigwa mbere utuguteta na ala kurala amba election cionthe ne opposition bakuga thirikari ya kandamisantu thirikari ya nambecha. No, that is no longer a topic at this time. As long as kirigi chinda no kiu kiru iroro kwina number 1 na 2 na 3 that is done. Okay. Kato yekere IBC no tukwibunda ibo wa mbere tutirorwa IBC eze kinyayo ni thero ina sheria ire bateri kuthingatira, right? Na kiri ithurano bira turonere kwina andu nyingi sana balo muthenya oteginya kuitha kaba kwija bakora direct bukiona ngare Eugene Wamalwa ni ithirwe mtu gwitwa Panyako ituonere utirie we invento naomba kuthura kithiru mathara maingi sana ngari ciawe kuthukangwa ni the other side ituonere bado wau mbere kurari na ndwa nene sana kwene ngari ciejite probox na machete anga itio na maia nambi imanto ja kuoneka bravery yegu gwariria imanto joneka na tharani na yu nicio interview mobira IBC batere kuthirwa educate tagari tayari ikethirwa iki tukaigwa ati nisi kuri antu beki ndene kana kethirwa ithurano bibi utiru kana manto jange jokare kana ntu batere kuthwa yekarika but utekio turaigwa bakiaria utiu irendelere yakai no mo do you think IBC jerele ndiko ndi kuria atire cheupe antu barwa antu baringa kura kana barega kuringa thine IBC mbi thine IBC ne batere utekera mantu tajau na ndi nyegitegaira bara bakurwa already bakumenyekana ibau ainya bakirwaga menya itimu igire gukuchania nuje most of the election yantu ibarwaga bakagitana nyama tu lakini at the end of the day kura no monkeri ngwe na ndi mantu jaja ndoa tutigaira police na ndi CI bachunguze bamenye criminal arari then bamurugurire mastaka bamuike kotini te IBC gakugwata IBC te kugwata yes lakini ni batere ku intervene lakini ku intervene nayo yo kire ga intervene mbere kwina muchinda na muchindo nonto batumba kwa nonto ibugitangalire matu batu tukugita tukansu kithurano kiu katugitangase kairi na kwina ithurano bieki on that date ninguge ya police to make sure in every polling station in every primary school kana ntogo kuringirwa kura kwino karia bokongana uti antu bakureta thina kuti antu bochumburana tutumba kura
IBC kuketha kwari na thina tubati from the security agencies no ntunande ukeja kwithira muntu ja muturi ndona akirwa muntu baba ngi bakurwa muntu yanga machete yanga ambi iu tinguge ya IBC iu ninguge ya police ko make sure kwe no karia bo kungana during election na ko make sure te muntu kurwa nonge gote muntu kandamisha na nonge no ntu askari babende ne Kenya ibenge mono ko IBC ote kuma no ntu bo kinyabo abe protected by the police no ntu nyabo no na abe ngonchuguma nande kinyabo nguge yao as electoral commission nguge yao nego karia kethurano endebene ala te manto jaome unyombere otonya kuringa kuro ore gukaritie ndeu na awiri eu ne police nande thranto kuino ba itha yangari kwi muntu ofirire ngugiewe ketha kwi anto bagita wa matu kwi muntu ofirire ngugiewe ketha kwi no anto ba turanga na biongo kwi muntu ofirire ngugiewe so what is important ni anto bamenye in every competition like politics utemana akorwa na mutano nyakwe vote fees free ogwo tumire nyeku na ume bwaku te kukandamiza your brother and your sister otumire akiri yeku te kugeria ola mutano nyakwomba oturwa kiongo otumire akiri yeku ku make sure we are doing something which is fair na kenda rojo tumba gwita na brother and a brother sister and a sister lakini tukethira tuina mantu jo chietaniria na kumena na nonto bakura election will come election will go na ndi kinyethira police iba fail mwananchi gukano participate muno gukaria menya muntu wa gucinda ukethira kwina peace both side no turia tugatonya kiri siasa cia kugera na maiga siasa cio turana biongo siasa cia kuithaniria ngari batu twingo itutuchikira sara no ntobwa siasa now I don't think there is permanent enemies in politics tutipatio trimana oni na ugwa twambio kunjanira nkundi no ntobwa kithurano mwananchi abati condesigned wengwa akauga ndenda cheupe through the ballot box akauga oni ne cheupe nkwenda no matter what au ange kwenda ko prove a point that oni nchindete na ante chindete au no thine kwigira kana kwenda kuona ni onde munene yakachagwa inkwenda kuonia kindi kiute kiomba kuuga kindi kino menya akali act as the deputy president na ndo aira chiumire na area tutibati kuroma IBC tubati kuoria police mbere bachunguza bamenye thina yari u na bachunguza bakamwini public bauge by election ira umire mbere thina ira tuonere ichuiji na nto baba tubajukirie tagaria ya watho na tubathitanga yes so better cotton eba ikokoti ali fubau thirikari ni ebati kondiru nabo monopolies anto jare bwana kiongozi no titonete official mo wa IBC akiaria kire TV na akaua ibombere kwa invaded ni guns chekirite mask baba ringira guns na bajukia form 34 no kumenya what it means kire idurano na bajukia form na betani na bamitambulanga kiatho kiure kana au polling station yu ni new tiatariro icumite u okay akwithira kuri antu bejire nkunzi na bajukia form 34 na betani ore na antu baba auro muno ira tiatumireru result ira tiatumireru gituone kiu ciumite u yari polling station iriku kana yari eneo bunge iriku kana wandi iriku yari I think Kasipul if I'm not wrong kidran ti wrong yes Kasipul nandi menya muntu aga sense aga feel defeat oni wantu bamba iria kwaria lakini ni official wa IBC nandi kuri official bamo baya bribed wono ndire gitara utwetanga cyo ga team kaumire gakuga kuona gya kura kambia kora ithurano ugorona ga team kara kaumire Chebukati atigwa wenka nandi muntu mona achita nthu akona kiria akona akauga nkuja kira nkuja nthukie nandi ndo kumanicha ukathukagia goko thugania woka muri atiri ketha form yu yaurire imbie tarirwe no election yu itabati kuendelea exactly itabati kuendelea dai kuonania mtu uri ari na propaganda no nturi
mushindi na tangazo the same IBC ya mtu na jita ndunya kwa ndio ya IBC agekera kenyambu yake awe ngingwa kwa unda wa form 2 3 4 ni rauli na what is there to a genuine kiri election iji na twithire watu tuimenya at the end of the day twatura na biongo twitura betu nukungwata twakandamisa tukatwa barojire turi athurire ni antu betu siasa ithire free and fair na itina stress kyo tinda kunogania kana kurumana kana kuonania ugo no nkura ino ntu ba siasa that is bad. Okay, yeah. Nate kumini for the UDA now anonto kiri by elections idaro ikurari na 624 idaro yairwa na ki 624 iti tionde inkuona UDA ni winite 17 position iwatanirite na ODM broad based government iba winite around 17 positions. What does that mean for the UDA? Ukamitare yundi iri broad base kenda nyewe rinkulura na itebira kinyand ODM irawi nande itebira yundi irawi nite yonka ibingana ite broad base ni rawi nite beyond the parliamentary ite broad base yes nande naku ikalingana na ule ibao beno strong undi yau ibitebi birali na itebi bira ba bararongi barali bao nonto okejoteka UDA is strong undi chiawe menye nyethri to kwalirie tiki Mount Kenya gitiki ketha kirali Mount Kenya West ki kya mbere kirireta mwanki kidogo nonto mwanki jwa West tijujo East ongwate bwega ketha kirali ko ketha kirali na aja bwa Nyeri kirireta mwanki saindi okay menya temperature iri Mount Kenya West tio ira Mount Kenya East twere ano nani ushuka kidogo nonto Meru Tharaka Nithi na Embu iri batithi na muno na president igapatika muganto baka ibembu na ndigitigi chindo ikiringana nurungi na strong undieu ne gotrona matiangi barachindere itina bana banatembea yes nonto kwao ibali ikenie na Kalonzo no na itebimwe ibali ikenie niringana no kuga no kuona no kuga no tukuthikira that is the thing nande okejoteka jana broad base itebi bachindete Kasupu strong undieu ODM yes na Magarini na Magarini na Malava na Maraba kungwata na ndite bibingi na abishindi strong ODM bio ya UDA ijoge to karunga kamujumbe kebura na UDA na ODM ikajo kietikiu na ndi most of direction you antubara ba umete teba UDA rokwata leo UDA that means now UDA na broad base kujo kiti 17 kana 15 kana 16 still tuinangogie gwita nonto mwananchi on the ground nuo kamwane atakure yugeta ethira ategwiritwe tuketha twina thina tha mwananchi utekia thithitwe kera promises ira chonde twere William Ruto itethira ikuthithwa uketha kwina thina tu nonto most gira ikari indian to beto opposition tinya baba kuchita bagachagwa ni economy ya Kenya ethira kwa stable by 2027 twethera tutena nduo challenge twethera tutena barabarira president ya to promise ite Meru tukera Meru ate for example MPs kwena barabara nyingi muno ethera itithithitwe MP agetere antu ba wate so William Mwenango nene muno egwita it is not about kujukiti kwina mantu a promise ite Meru na Kenya na jakeja kurega kuthithu nya tukeja mbecha ingana mwananchi akethira akimenya ate airwa na mbecha kendendia kurewe ikabarunga men opposition athure president yongi niki no ntuba kwithira marando jara jare ja 2022 utekyo kiringithitwe ko tuketha twina hand time kethira handi ira president ekrete ya Meru na Kenya atithira otimisa koigwa kawiriru muno itebira baraje itebiri onyo to celebrate no ntukuri energy antu baitete nduya barara batitoro siasa etiringa wole ukalinga siasa ola go kuba cheupe ukalinga siasa ola mweri ethatu ina you have gone
akiri ekumwire waku na into byaku bionde wekite ki that praise you can be shocked na ndikira kiorwa gya siasa atumeka soft mawira ne jara weririte antu ukamake sure ubathithiria mawira ne jau kithia ne alimberia bakethira bo baije turi alimberia tuigurirwe eria na 70 kithia na alimba kawa alimu mbi na michara yao la bagita wakethira antu betu iba kwithira iba kuona economy sawa tai bomba kuvuti lakini kwena thina no tikyo barona William Ruto akaurithie MP ba aurithie MCA bane no ntuba kwithira nabo kwe promises nyingi bekiri kethira ote barabara mwananchi opponent yoku akeja ugiatiri akuria ugo na president imbira atumiro wananchi barabara rega kuthithwa imbi etu barabara eje kwina mambewe kali antobodia questions then even decide kurega kuvote kuringira thirikari kura no let me tell you utingania antu mbecha very true na nyoba mbecha ingana baiji uma bakare mbecha utionete atongeria bengi mbecha chiwire ina bengwa ralika nanga banonge gitaringe munya the first kabana barongia mtoto marambe yo ale mbecha gwitaita iralewa na leta na nde mbecha antu bakinyamwe bakarisist mbecha bakauga bera na bakwenge lakini ukija kwithira wina art of God ya gutethia antu withira antu ngugi antu bakona wi economy ji kubua ni tubati ochokia president you barabara ni bu hito bati ochokia mutongerio sibitali ci na ndau tubati ochokia mutongerio yes okay kwa hivyo ba celebrate yet kwena kinya ukija kwithira ute muntu kinyete kia mbere ute muntu bati o celebrate ute umbo celebrate manjin tuitete ngugira yonthe o celebrate mane nyithiri bepte lakini ba celebrate lakini nabo abate kumenya tunaona nya president yoro akibo itebira byo na president no monka uge no ntu na inyi na president no amwire gintu kimwe president mantu jajo nthi aindire amiru no monka ya thithwe by 2027 president okaja kwithira promises ire ekite itithithwa amiru na Kenya baketha bara against president na ndie muchore okona twithirikari ne no monka twira ne matri kinyethira itokuga 2 term turuga 2 term kenda barabara cie tuiruguka kenda nduokare njiruguka turuga 2 term mbere tuliwe marando ya 2022 no ntukwina mawira ne antu bategerete ya maingi ya tithithitwe ko president no na amenyinye that mu support tumathina turatulio no monkathirie kenda atikora ithie bangi atatonyithie bangi rinyene no ntugugeto kuri antu bomba kurusi tibiao no ntuba president William Ruto na weiji uri akathithia mbere yau ko what is there ne thirikari make sure mawira ne jera yera nirite kiri mumeru kiri ajumbe baba kiri MCAs kiri antu ba western na antu bana banyanza na kila kona yote mantu jau ya gwitaniria ya kuthithwa na yakathira yeah I agree with you nonto kwina indorone viongozi ba Tharaka-Nithi after by election ile kuumbira na resort zero turere indorone viongozi ba gwatana ba wabo ibo support Professor Kithure Kindiki fully kabisa 100% lakini ba kwina mwambo jumwe egachagu ikiria aragwa atire jurara aura na jo Kindiki ni ati ute maendeleo ya kuona Kenya kwa Kenya irundu ni araumite nya barabara gutire na nande atongeri baba we bagwetikaniria mantu tu jonde Tharaka etena maendeleo na bamwira nande nontu professor na rande delivery na naratiumeri bona gitiki nande nawo ya muite aibuni uthithie barabara ira cionde ciarungamire project ira cionde imami cia mamire kuma tene at least uthithirie project une kienda next time batikone byo muruma na bio atongerie bu bararuma Kindiki batamuruma ira Tharaka aki which is nageretie no ntu nandi kwina barabara cherami ciambirite no ntu barabara ya kwita mukothima ni kirira mithai barabara ire rathaga na Tharaka na imenti itirari na rami ethro rariunga nao lakini thai Kithure Kindiki na ciumitie kwambirio kuchera miu kurugura ramiu no ntu barabara ni kuma au ikagwata mongana marimanti ingi ikagwata gwita mukothima market gwita bwerunduni barabara ni gwikirwa rami ko unyari weigaua kalisi yake aganthoni akageria kwira Kindiki eti inyamwari ne jo gutirami kalisi murongo no ntugatirigite Tharaka na nyatongeria ba Tharaka nabo ibabati kwari ou kenda Kindiki nomba kubagitira nyamere nori aumite ndene na te Tharaka ake kinyamiru Kithure Kindiki kira tugutuma tumu support mono ni kenda batu tuona nduo kalenji
si wenjijere mete itite ronyange kenda yugigwa ukeja kwithi interview bitioneka tutitinda kuga tutam tekwairia no ntukethirere otheri no ntu mwana inchirire ogwita janala gwita wa barabara ngita wekore omwire tutam ate kuthikira no ntu ne promise to president ikathithwa ndo kale njeje yetu ekuma ngonyi la bla 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 ethire tethitho ukethira kwina thina mantu ja maingi barabara na sibitari interview national government ethire tethithia antu bakauga one time andikyo kuona most of the time nyato eta kibo ground ite thaire buinte kwa area antu ibari botonya mono kiri one time lakini iba uchoka nonto babo kithure kindiki na ubeta avera atiri uni ndio uni nibo gatariti uni mbo uni nibo achuria mathina jau jonde boina jo uni ngaita ngoge withire na ndara gwita ngoge withira atara avera uni bukan supporti nande antu batharaka nithi bena raitie kwari ubakwaria nontu kinyaga chagwa barauga kinde kiute kiombite kuthithia unda joga ndaboria Justin Muturi witanja kwao gutirami atonya atunyira tokuma kanywa ora topanya ruti ndaboria kiri Muturi ori MP magistrate speaker yanga waziri yanga Anthony General ale mogwikiria antu bakanywa ora kinyakarami nandi kindiki ena mwanya na arume bubonde no ntunyaga chagwa ari deputy president utekia kucha kire antunya buba kwao nau lakini kindeke kuma kwa deputy president kwe weru tukuona kwe tumantu tukuona itukuthithwa na president no ntu kithula kindeke na aciumiri ande libeti na mukinyukire maendeleo ja kaya kuthira project ya mberwe kathira by 2027 tuona bila tukwenda bila twa promise tukomba muchokia kaire no ntu gwikyo tuona lakini mumiru kana mukenya agagintu uketha kwina and time no ntu kira mumiru akwenda ni economy nama itiga kuinyiria mwananchi o kawaida mwananchi o kawaida ora weri mama mbogo kire ajumbe babo kuona beto ba miru bonde atena thiri no ntu gwe project cie kwao itethiri kwe barabara cie kwao itiringithitwe na kinya bathithia ate bare achore bakwa kinya bakathithia mbi no project yu gatuma bokira project yu ikwami kinya beta as long as kwe no opposition yugupingite utinda kuorota barabara yeri gekirwa rami utinda kuorota roji utinda kuorota sibitari opponent yo woku as long as ena gintu gya kwariri nya tugeta antu twabambe chingana ututumbo bathithia gintu kirai kwendekana muno ni ground work bajuke mirandi mingi akireta ndene eneo bunge ciao kenda bomba gwitetera na mbio na project kwina mtu kumbira atiri bwana kiongozi akambira kirite bibia wonde kana MCAs DCP ni rombere kwithira kyo ni tebithato kiri by election yu idareo mtu ambira itebia parliamentary seat kana bibia bunge kinya bitena impact mono ya itebia MCA gitumi ni mbinko kwiro u arembera getike kya MCA DCP ko wini tebithato bia MCA kiri 24 it means DCP ni tonyete ki grassroots kiri antu bara bandene buruntu ureni could it be true oni tekyo tironga tindo kwa eri nyethera ndi support o thirikari na ndi muntu okithule kindiki utiumba kwandaleti DCP tha indene Kenya na kiama kiu twara kumenyere kitha kina majority ndene once na National Assembly onde tindo kwa area kiama kiu gigatonya na gikendere otonya na the best way ti utinda kumbroko muntu wa munyoro na DCP no ndo DCP recruitment ire kuthithia each and every day ikitha gikiama kimwe by 2027 kinenya ndene Kenya yes na gigakurukia ma MCA na mangavana na ma MP kiama kya muntu no ndo gintu kire omire athithia ni kiama nikio gitwe ngigwa batu no ndo tubina kiama aja iwito no peu kiama giki no ndo tutumba kuthithia kiama kingi basi ni athithiri ni etirula yetire kiama kya mumiru tuge no peu itinda sentimental no wambire tinyera mweshimwa mpuru mwepatirinda itubatio support kiama kyo tukera mweshimwa mpuru atiri no ciumetie muno kureta kiama no kiringira ndebe wenka ige kuona MCA miru na nau ange antu bakombo ke gwata maru no kione candidate batu turi amiruri MPs ba na MCAs na tutumbo karande tugo mtu narume tikiti ya nope twere antu beto bathurane nontu bakathura muntu te kiama kiama gekethira indana cha yo kunia antu boga batu bera president William Ruto ri batu to go support inde batu atokale na nope
twethire twina gintu gicio gyote manyama turia no ntugintu kira kiuraite miru buru na ki au akiama ni ntitinda akorwa agachagua no ntu no mire achwa agachuga gwitemera nyama aria nya chopomba kwetha oy muro munene roji indi utina gachigwa gagwitaira roji okunda batu roji arume bange DCP egita wipe egita yanga chap egita yanga pa egita yundi egita Jubilee egita byama byaba wetangura na bawo bieta batu twitana ai twiri njoni twitana mbi kike kirubatero churia kinya Mount Kenya yondere outungana east na west twitana ai antobarogoro naja bena DCP etonyithitwe kirege ku ne ikathiirwo muno kirege ku ne ikathiirwo mugambo jwe ku na ndi batwiri part of Laikipia na Isiolo na Tharaka na Meru na Embu twitana mbi ikyo kona narua toina minister omwe na twanenkanirite kura 100% kire thirikari ya Kenya Kwanza twina waziri omwe lakini broad basic government no ntuba kiama no ntuba ODM itaringirite Ruto kura yendaga Ruto athira buruna bakindikina bakachagwa bo kila mtu be broad base bena ministry ira ndiku na ira noru toto nenkeri roje roteja aja to nenkeri giteka roje tuteona na ndi that means kuona ni atiri twena kejuga gyota roje tukunda no tumbe kwewe shima na mbere MP betu ba Meru uba kwaria na Ruto thai to kwaria na kindiki thai wone kuruka 2027 to karia to tegwa thai to gategwa 2027 litho rega change ya to tegwa ungi opo kana boboy to ategwa boboy ambere na abo no tubatega TV no gitega ka oikire antu amwe na Ruto kutheka na William Ruto na ajumbe baba oba gweta William Ruto abeta gwiro barateta bakiuga William Ruto ate obeta na bateta mono anga kithule kindiki ate utwita anga gachagua ate utwita gachagua na athitherie kingoro kiawe kira ya atumataro awetwa gachagua ni opposition no kura bana lakini 2027 agetwa no kumenya agetwa gachagua agetwa gachagua yo kura wa thirikari na arua 2027 agakarande na William Ruto niki pariria interest ugo wina ngari eku ispere kutombo akora tugekire kwa nene batu to atarirwa na batu tukega tweka nyamaga kugwithia ratiri turuga etwe na utwe maruke batu tutegwe to Ruto anga kalenjine gwetwa anga kambeire gwetwa tugetwa twena mbi imbi tugetwa kura to tukothurania iringwa kire William Ruto no kumenyo Ruto tutega na arwa tiwa tutega 2027 yajukiete akamba mbere gweta bara bate mwa stress kachagwero wina DCP na ajumbe thate karaja karonzo dano rali candidate na matia nyia deputy baketha bemethene na bana papa na bagachagwa baketha bemethene ajumbe babo kuona betu bakarabunge no ntuli batu turumi gwetekaniria tuga atiri itwethire batu twina ngari yetu kinyethira tumuchore weturi gatwamuketha ye twina yetu tukarintheku tumwira gwe muchore wetu indi twina nyamu tumariku tutumaja lakini bate kwenda betho ganiona president ye kuringira thimu obati kuraro kinya ntheu mukathe undingira kinde kia ndingira ngwa aya deputy na kwaria nani that is not enough but the important ni after 2027 iri ochore bo bathai bo karania no chwanira kura bo kenderea kinya kithure kinde kia thuru ali deputy president 2027 o tuto ate kwa buthuki no tuto batu tutikiama tutena kiama no munga twethire twina political party na keki ya national tia murano is not a national cake, is not a wedding cake. Nande ukiario bwana kiongozi bahati tukuiro twina itukuva kwina basi bahati tukuiro kwina maendeleo sijui ya umoja kwina kiama kia nopeu tiama bibi ondere niki kuiria bie jamo bigwatanira birita kiama kimo strong ndakwira atiri kinya bitiringanirite amwe ni atongeria babati kwiringanira bakauga atukarie kiama kimwe ketha ni MPs baba kera president atiri batu turetekaniriria nopeu biu bingi nyabikaria bitithira bie na si no ntore ndi ndazi bakugwatanira bauga ngari yetu ni
na kire giatuma tuwewe cima buga no peu ni kugweteka muno tutitonye no peu bibi ambiritie rua gutikyo gikagite inya miru igwatanirite uge tugwita kiama kimwe tutwenda gwitwa ri itwitawe twi kiama ugambita ndi mpuru menyogeta mpuru wita no peu na secretariat yewe imbie kugiria batu twita watu party no tuwepege to karonjo etana na ofisi yembio ya wiper raira na aleta ondi yemwe karia imbie tumibatu tuthira tutina kiama gietu turi amiru gya kwaraia president yetana kana kindiki kiama au ni otu that is where we are going wrong now turaro twitite kura milioni 1 turi amiru batu tuomba kurego karande batwi turega tuithuganiria tuona roji ro tukauna atia na twagara 2027 tugate gwata na imbi no ntunarua kire wandi cietu tukethira twina MCAs na MPs na ngavana na kiama kimwe batu rutu atukwiya maguru miru ejete otona atu otinda ndege nejete miru na ndi atetina na atu no ntuneje tutu tekiama bakaria mtu ari umomo mutemeja iri kana jathatu kwendeni kiu au ni otukurira no ntu batwi tutikwenda gwi committee twa responsible twe ro tukari ntobie twikora mithikari nturi ati umba na rume buuge bukwambiria kiama gya gisiasa no mongete agwate Gachagua igoti Gachagua getwa state house mithika gethira ari ikendo encha me Gachagua no ntu atetwa Gachagua etauge mpeni sirotie waziri umwe kirwenda kwengwengwe no ntu atina mathagu na atina maguru karo ungeki imbie gira ya mithike etauga oni ngwe kiama kya mumiru na imturari waziri na imturara ya Kenya akathikirwa ri imbi Moses Kuria mutua okwe impuru mithika atinio no ntunaru aringa karo motheri agwete kibuti gya Gachagua agichieta principal kawe principal ugote ndio text institution yorunga mirite ukauga we principal ndako wenja gwaku na ndi bibyo biurite na miru twira batu tutumba kwaria turi antu bamwe nikyo kubona maendeleo yetu ijochererwa no ntunandi kadhicha nitageto wenka MP eto wenka anga kathithia lakini what is important ibatu tuchwengari yetu egutukamata kenda twithira twine heshima yetu ndakwira ututegwa na arua tutwategwa after 2027 no kambe tombire na yithira kwina biama ya no peu kiama tutitonye kutwinde to support kiama kimoto re president na ndiri hatu to support inde turi under one party na ndio twethithia coalition tukathithia coalition ya Meru na Ugwe imbie tumitura kuthithio ikuja kwithwa tutendene na tutendete antu betu umwe tau ungiage tau kioko na mbiti itureja any time igenda gutore yes onara mbiti igenda kuburerera no ebure jaira no ntubatu tutemwerekeo tutumbo karande tugatirije kamba batu atwithire twina mutongerio mo tukaritie na twina kiama getu andetha tutina kiama ri batu twitite na utino twitite we wish viongozi vya Kenya vya Meru ibago tuibwa kenda bomba kuthira bagitonya kiri kiama kimwe at least kira gigatetheria kuthetera ara methene bakigitanya makinya tukethera tuyo na ndi akiri rutere rurwa ntwangora tuthirikiri rwari rurwa national kenda tuchokaja county yetu ya Meru bwana kiongozi Gachagua na kuga we kuringana na mantu jara aronere goro I mean tukwira ya by elections on Thursday na kuona buru IEBC eligible kuthirwa ikirungamira ithurano bya 2027 at the same time itukuona kinya babangi na bo kinya president wetu no betete nambere gwikaniria mantu we no betete nambere gwikaniria maneno na president na kuga Mwankira thai asindete ite vivyo ndarombera agicinda Kenya ni iraririe na Kenya ni ironanirie mwelekeo jwayo na ibate kwenda kuiwa mantu ja one term Kenya ni kitu tambari baba kwa one term indigurune jao bari bobongwa kuringana na matokeo jara turombere na ndinya president wengo unagwita wrong agwikura iraringa wa isiuru gwikura iraringa Mount Kenya yonde uwe ngana ri ina milioni 6 to 7 milioni ugekira Mount Kenya yonde west ina over 6 million kwinwera ari by election ugari milioni ngana 6
Meru Isiolo na Tharaka akorari na ithurano na ndio tumba kuwa mtu mwe ena kura ngiri 24 kana 25 Kenya ekwaria Kenya etimba kwario by election ite bitano bitandatu kuinte kwa Kenya ekwaria na hapana au president yate kwaria bwega nkamno mukoso no ndimo choro ko mwire ali kuna kibarua no menye gite kia MCA kwa Rift Valley kiretere na DCP gite kia Nairobi Kariobangi kiretere na DCP na ndikio kuona ikio kuona ngikwira atiri o tutitu twithite be na stress ukambani ri wigite kireta yundi na ta Kenya indirariri amwambase kurara by election na ta Kenya irariri ko president ga kwaria out of emotions muchore okwa na tigenetikirie kwina thina atatue thina iji no ntunyethe atwe thirikarine economy tebui no ntumo kwira thirikarine twiku 100% ne bui even on the ground ground yetebui kwina one time na two time yes akapuuza kwa wote ari mbije ninyo chiekira na iji kuthuki no ntunthiri mwe actually ka kegeretio choka nirua na ntu no bakonunguna no ntubiria bagwite bakwenda muno ni maendeleo na economy ji nama murimi ng'ombe agure irio at the low price mwendio mpempe na into bingi economy ura ya thithwe bu arafu gintu gigitura ite Kenya iji ntu gigwitwa corruption Kenya iri at a high level na president na abati ku make sure corruption ye kunyinya ndene Kenya no ntwete opungua akadiru with corruption interview beyond the bigweta na njira chanyunjure bya choka kire Kenya ibikadivi economy Kenya can be the best nika winya kanisa ikaregete tai corruption no ntote no Kenya te corrupt irakare ya Nigeria yes okay na ndio ni kwira na inkuona kwina thina na ndi kuna thina kuna mtokombira Asha Mutharimi arimbira Gachagua claims that violence during by elections was state sponsored. Is it true? Akua ndo ira cionthira onekana itara kora namba election ida sponsor ni thirikari. Thirikari etiumbo sponsor ndwano nturi airari na opposition ira support no muturi ara support no wetha kuringa muntu ngundi njire ne amugaragaria nale ara timira muntu agirite shati yandiki kiama fulana utebatere ntuko no ara irangi onere utiri gitore yandiki na igwenyenya kamuthaka kamugweta gwethere ndona gatindikiritie mutarone so nandi utumba kwa thirikari no fund violence it can't work like that uthe thirikari umba go fund goons bakandamisha mwananchi kugia thirikari gukaria raia yes okay sawa mtugwito MCT arimbira sasa kila county ikifanya chama chao tutaenda wapi Mount Kenya East should have one political party kuna kugotebua Mount Kenya kwetha twena political party twinthe imwe aitu the DCP menyaru wanandikwa tuko county yena kiama kiayo kokabore untre wa county ndauga Meru Tharaka Nithi na Embu na Isiolo tuthithia kiama kimwe okay yes ni unko ngusanje sto no ntuthai Mount Kenya West bobe baliwa bena kiama so abatu tukorirana okay kuna mtokuwa as kiongozi whether Kidiki winning Mbeere North as FC seat from being given to ODM aroria atire aimbere nkorie Kidiki kwithura nandi na arawinire gitiki kia Mbeere na rande livire that is kethira nandi kuku kamutethia kwithirwa agisekiwa gitiki yawe in 2027 gitikanikiro ODM ntono gitiki yawe ya kunengro mtungi William Ruto tekura chietona mtungi niki kindiki ate kunindio sekiwete kiawe no ntwajukirwe deputy president of Republic of Kenya Gachagua ako misbehave weta na once Gachagua na misbehave yale motethia president beta na deputy ome yake 10 na Gachagua na umirire no ntu ngiere nginjane ringire mbasti kindiki atekeria kugwata mwanki atethia Kenya ari deputy president of Republic of Kenya na ndio tutegwa expect William Ruto aturetera deputy president yungi evire kindiki na numbers kana atina cio kindiki anderive kana rege kunderiva ngugia deputy president ni kwathikira president na utethia president ngugia deputy president kaimbi gutetheria president ngugia epere deputy igo kalia ikuthikira instruction iri kumakiri the president the principal every deputies bajuka instruction kumakiri
kiri antu bara bari iguru riao ko Kindiki ethira na gwita otega mirandi Kindiki na gwita Rift Valley na kwariria antu na kwariria antu na aria ingogie William Ruto gutega Kindiki ethira na umutethia Kindiki atiare asa shandu kana ekirundu agwatirite William Ruto aja kumuri president deputy president yonge kithole Kindiki professor thomi nkorogia William Ruto no kongwata professor kithole Kindiki na kuona mbere na no monka president William Ruto amukonsinde 2027 kwena kiama gutina kio no monkethire no karatati ne kamwe nontu ibandikanire uwe karia we deputy okwa ko woni ntago karaia we ngacha kwa ngukaria mwaka jo mbana ko mwekuru okwa Kindiki akaambi na atumba kwa minister kairi ko president William Ruto no monkatho kya Kindiki ari deputy president ari mutongerio Mount Kenya East na West ye mutongeria wa Kenya no monka mwikire kiri karatati kara balingiro kura bare amwe bachoke myaka engi 5 kuma ukindiki bange ko tafadhali na Kindiki no akeja kuri agakarambi etikirie gwikirwa boxi agakara boxi ne uyonka no tutonyaku tugeta ungi ko Kindiki okeja kwethira agetikirie otonyithwa boxi na professor no meine menyeka Kenya ari the deputy president of Republic of Kenya arege kurunga moya antumurome uga am the deputy president auge oni angande Abraham Kithole Kindiki yangekire niongi agakinya ndera turi ni mwere tenda karanke mwere anda mwere to de to na kiama dera Kithole Kindiki ugo igwote gini antu ba Mount Kenya igwote gini antu ba Meru Batharaka na Embu na ugo no ntu igwo deputy president William Ruto aratoka umanirwa aratoka athukanira ikojokia Kithole ke kando ayoke mtungi tukenda kumenya mtu imbie nayo ngorokia Kithole Kindiki utiumba gwita deputy president ugutethetie ukumenya barabara ugukwathikira no ntu bwa interest wekira deputy president yongi kinyayu na ugekira deputy president uleketie Kindiki kaura tukaromba murungu ikaba twita nguo chonde tukarombe cheupe kiri mene turungi utwinde otugutegonge tugeinya na au ajukia ichore no ntu tiumba kwembarasi deputy president ugutethetie na which is I know William Ruto lakini member wa siasa ni interest utachiacha interest iriko nikino ndo batajuka yongi baba tigweta bakajukia nayo bakala kujukia Kindiki akendere ali kwa interior agwanja kwa interior to akarabo ekankurukia thai ay Kindiki kwa interior ibi achencheria no ndunya kanya ate tuonaira ari kwa interior no na kanya gakuma mathakene na au akejanjara tukanywa chai twa mwiro ora turere na ndi ari kiriro murigo ngangane aju tutemuona bere omuringa irathimo atithia ndege ire utemwirite borichi bakuthukia anga na ng'ombe ni gwita na nde ngugi wane nkerwe ngugi nene ya kwande second in command na twamwira jukia na twamutharima twaria tumemene kila mahali kwa unandi o bakari komi kothi kukiara kukiura Kindiki na William Ruto monka 2032 kote ungi kana mtoku wa mutharimi arua taxpayers kana investor tia ari ugoti icio ciombete kuthirikiringwa kuringa campaign rutero mbere north if yes what does he think should be done arua ni mbeca cia ugoti cietu ira tuitachi ugoti icio ciatumirite ni thirikari na ara kuringa siasa kana campaign kethira ni mari then natakubathiri kuthithwa nandi naku ote muntu omba kumenyana atagukari niki nonto nandi kuririe kiuria ndakuria atiri no ore treasure ugambeche ciurite mutari mathabu ya thirikari na tutangacira twire mbeche cia rumiro cieta campaign ne mbere kana ithurano biu bingi mumiro amenye mbeche cia ici etere campaign ne na tutumba kwanda thirikari kingenyo tutiji yes okay mtuko wetu Ankana, thank you so much. Kuna mtuko wetu Alex Motevia arua following up from Mukuru kwa Njenga akawa the bear seat doesn't mean anything to the Mount Kenya kingpin shift. We know it's the money that influenced the election. Rigathi still has the bigger impact politically. Huyu mtuko wetu Alex arua itukumenya
Okay, kura iri raringo ruchero mbere tisio ikomini anything about Kingpin ya Mount Kenya, lakini akawaito kumenya ni mbete iratumire kana isire influencer antu baringa kura muringire yo bararingire but Rigathi Gachagua na bigger impact politically. Andi manto jo tukamenya 2027 nonto kwina kithurano kingi gite kuraya nonto nande antu ba mbere thiri mbecha barumirweri bakambia kwaria tuigwe nonto ri banoga bakorwa nikibwathurire muntu baga maendeleo batearia bauge tuigwe ime atukamenya uma no temenya kwitha uma for no withe uma ntu yitha turakini utumba kwitha uma forever na itukamenya the time is coming yeah. Okay. Annabel Mudhoni, thank you so much for linking me from Karamata Ribab. Thank you. Dagara, thank you so much. Ramsinari, like without government machinery, iyo kiti ingenda opposition. Okay, ngoti kitu ariri yao. Then kuna mtokombera how effective is Better North wing to the government. Imeongeza kitu kweli? Government, thirikari kuwini tikiu kembere. Kuibi yongerete? Ina ndembi. Otekio. Kitigwa tekia mbere itrongugi yaku ino thirikari kiti angwire ura gukara antu baba ku benefit te thirikari ni wananchi ba mbere tibo bathuriri mujumbe na thirikari impact ye gitikiu ri ka thirikari irachwa getikiu ari lakini thirikari tibo ntoko na bakiwa na ndetu tumechukua kiti turachukirie gite 1 2 3 turachukirie gite 1 2 3 numbers about all numbers no tara numbers ndio gatara gitikiu njacho iragia gwita uje no jiara mwana ugwa thina mongo ko rirwethera wina mwana wataga mwana ugu jepi ukengana mwiri ugathithio ukauga bura mbonerete au utiwinde kwa mwana nokwa yes rande ibagite taroja ana kwira atiri we tukariria nteto igwe we teto ko bwana tenkanga mbutero teru te wokova etare wokova na basi ndaka manje ni kidogo sana lakini watu no tutoshindite no tuturakira korumwa turakira munene wetu ibishwa andi nyagitege kariugu as bate kuruga bate gwita munene soprano au ange murungu ababa kuwa kura asidi bwana kiongozi ote kura chikura uone kyo kuiwa gotera iya uone kyo te kuiya gona na mbinu che kuiya uni makethera ambona yukurira ria kugita kura nkona umukuya ire mbiera anto kura muno yukurira ria kwandika inka mambox yokeje ichikiri kura uni kura jumba kuiwa ututagwa kana menya kura italero we dije kura chiye ya wata nonturi kura itara we mwemwe cheupe Edwin Kiongozi bukiona ua na chigatarwa polling station chionde choke thithia atia iringaniro ora ona CMC chitarwa no CMP tarawa na ndigo kwenda mbira kathumba gaku agacha no tonga kethere gachagurirwa ki box ndene getagatewa nyo ni ukura chiomba kuthukua as long as mbije kura box yejiri box yeje ni cheupe yake na ungirijiri ni chita chia kirwe ende itarirwo komba kuthigo change yambi akura itarawo kiona ara kura ithuka ira ni ari ibandi bigurawa kana ukanda misaji bwantu bategete kuringa kura strong ndije kwa kaneku au ni okura uiga gwikirwa ni kuiwa na most of kura ri chetha wacho ni ibandi bigurawa ugeya kwithira antu baku ongirijire bati ibandi ibiragurirwo beja bachokerwo kura ciaringwa lakini kuiya kura kindebe ugo ina agent baku batengi uruboni ara cheupe ya kuringirwa ara kiongozi ya kuringirwa ichoke itarwe ro safi itarwe mwe ichoke ikamatwe ege tuone babu bwena chienu echa mheshimiwa cheupe tuetage kinyomera gitaring center twa confirm tutangace kwa unongetha burira riumite constituency kana ward level rikaataniria na aria beta bachenjania na kuo ka mwangi no ntole ndi na aja ground iba menyere kiri agent ba mtu ikure ngane na chio no nto iringa nairo for example tuge ya Ntima West ndi na agent ke komene primary nchaure ngonyi
anga gitebe anga kaingi nyondi mbiri ituo biu bionde anto bako bonde bakambira ndina kura ingana no nto bako jokiai ibo tara ko ba tara bakaringanira bone ndona kura ingana ninya chi opponent no bako thithia atia no bo tara ande ko chetho yo kuyanira kura jote thindanga uo okay omba kura iro au o omba kuringiro au okaigwo kira ititha ngo gimochetho okay atuthe tuchokera rucherene rwa Meru atuthe tuchokera rucherene rwa Meru na ndito tegere ni mbio chongo nyo igwita na mbere rucherene rwa Meru bwana kiongozi ikwithirite kwina tetezi nyingi ya kwamba wewe number 1 we muthingati umunene muno wa Senator Meru Kathuri Murungi kwina kiuri nkuria aja ni mtu orira bonere poste ku ambira ugo no thingata Kathuri Murungi na nakuigwo kiari manto ja maendeleo Kathuri kintu kiragwita kimbusti na kitha ikire antu ni ura engire the former governor Kawira Mwangaza no tengo gitwonete on ground areterete antu ngugitia sio senator ngugiwe athuriri gwita kuinga Kawira gitine kana yari ya kuretera antu maendeleo nandi Senator Meru muchore okwa nonto muchore okwa utongerio la mwega no la mumeno ronga makire antu bawa bera uniri ndithia una nandi banga una kwinga Kawira itibati kwithira i topic tene Meru at this time exactly nonto weta woru ugwo wengire Kawira niki na imbionekete okwinga Kawira na kira kietumira wenga Kawira ri imbecha atatumaira bwega ichi kwija nichi utumira bwega gachi utumira buthuku ugachokia kiuria kiu he topic kiu kuga ni Kawira wenga ni guthuria wananchi no ntu mwananchi imbigitwe twikieni ne kiuria no mwingire so exactly nandi kwenga Kawira that itibati kwithira hi topic muntu abati kwithira rungama kauga Meru uni ndirarungamira assembly ndakurukia bile mira antu betu mirete na thoko mire ko na thoko within 1 week to come antu betu batethe ka barabara ingukinyira raisi tukona nduo challenge antu betu siwenje gakoromone neterete waro nyangetiga gwakwa uni ndija Senator Meru ngutetera siwenje withamwe into ja bibi abati kwejakira mwananchi yes okay na ntu iba kuonana na president iba kwali na president ati kwitha bakiara ya president mantu jangi yatija maendeleo ya Meru awiti mbere bwa Meru eja Senator wa Meru okay ukiaririo yo mantu ya mira udoigwo gweta Kathuri nonekete ari mustari ne jombere kuthetera mantu amira aito monete agitenya ruterene regembe na araga karande na ariba mira na lakini nande ngogitenya batetero utibyo bithithika exactly utibyo bithithika na batheta iraka abateta omba kwithira thithe ya stand manage eta bere ngotetera mira lakini eta karande na president kurugura thoko Somali kuthugura juko thoko Mudjibuti kukiria bei ya mira na mirewe shima imbiere ma exactly no tumonga na alimba mirabe na thina yani turali nabo athiru na mutumanto ithinkia bakirira bamuonia baugenya bamwe mutumanto ithinkia bamwe kanya mirai thuka mwe kurwa kengwa ekuru barabe ngie gembe nontu babe yemira kuthuka na mira kwaga ngugiba ingi nontu balera wambecha cha mira ndona bagyokiria shiriba mutuma bera itu ngabana bera nkarira bugokiria nyamumbe ja kurira no kungwata na ndukeja kwithira Senator manto je wathithaia ja mira netha ire serious najo ari aririe na president kana ikia bill ndene Senate te kwandika wona no kwariria mira kanyo mira ni to pondia mune na mira ito tunywe tonyithwe nkorone ne tonyithwe maratatine mira ya nto beto yone thoko ni ukubati ukaro yes manto ja kwariria mira pondia mune manto twetete election nyingi William Ruto ugire agatethia mira na nkwire na aru athine mire Meru thine mire Meru no ngale ya president ya kende thira wengwa president William Ruto no wije manto ja mira yetu I swear president muchoro ko inde no wije manto ja mira na president ya kenda manto ja mira ya bua ruju ya bua okay ko muntu ro batikurwa kiuria tinya kinya mutumanto ithinkia William Ruto batikurwa kiuria kia mira nonto igita riria athiurukaga akiromba kura mira ne kriteria agenda indonere akimiria
Kwa wethera kwi muntu bati utethia miraa yetu ni William Ruto. No wo batera guthingatira na William Ruto. Ukeja kwithira twina atongari twina senator Ruto. Ukeja kwithira kathuri bakuonana na William Ruto. Na bati ochwira miraa ntaira. Imbie ngindi tugatethekani. Etheri bakuonana na William Ruto. Ndaiga winyaki wa kiumia kibetete kuonana. Bationa ne baririe mantu ja miraa yetu. Miraa yone thoko. Menya mantu ja gwitoca kana antu mirothithia stage manage that is not enough. Kana antu bakurira mpi. Antu barienda kuona thoko iri ngacitine iri TV-ine that thoko ya miraa kurugurwa Somalia, thoko ya miraa kurugurwa Djibouti, murimi wa miraa mbroka ikweberwa, arigurirwa miraa ni muguri one on one mundene igita kwendwa. Oteke gigombo tutethia. Okay. Itonete seneta ni bareti State House kwina rumasi bareti State House bari na gavana wa Meru Mutumanto Edingia na bere bagwatanire na president wa irumas I don't know how true it is na president ira kathuri na ndio wagitikira orenda kuromba kiangavana ukaromba gitikia ngavana wechoka gitini giaku kia usenita nawe Mutumanto Edingia to karombe gitikia yaku kia ngavana na kathuri uga gakinyukira gitikia ungavana okay akwithirwa ni uma bwana Edwin mbiche une gutwonie kathuri na interest cia mwananchi wa kawaida nkoronewe kana tibuno ukethra atero na nyethera kathuri murungi na nthikirite anthikire bwega uni ethera kwi muntu ntumba gwitikia kairi kathuri murungi na ante mwitikia buru kathuri murungi te muntu umba gwitanwe political njane autiga njirene no ndo tukumara no na mbere ya Meru bara bambigirwe nkiuga kathuri murungi na engavana twambiririe tikia waziri twathiuruka na bakathendo tukiuga imenti twithira twinente kia waziri na banjua mbrobo mabarega bateta muno twaro abo muno nandi twathiuruka tukiuga abatu kira tukwenda ndene imenti igite kia mbio kia waziri twathiuruka kathuri twathiuruka tukiuga waziri bindi igituma okire president William Ruto ja untumite bindi ndathiguka ikagitango twatumira William Ruto twatumira kindiki kathuri na kwenda kwa waziri aretwa aronwa rono waziri rwathira areja kaire twira twite ntukiuga ngavana twena mamuro juju na utino tugeta akiurithia mubira ingavana na nuonete nyani usine agita nde ingavana kwou nkoronewe ataenda ngavana kachwaga njirere atuma arugura njirewe kire president kenda president ya mwita na kenda mutuma na wende engia mukira kwou nandi nya uni ndoririo oro va Sunday uni ni ndari mustari jwa mbere nkiwa kathuri ngavana monka tweta kwa fathomo kuromberwa no fathambaburi ombe wangeta umurombo orekeri na Kristo bawe ndugwe mo fathambwa bwa ndingira mburi ya ibombi na mura ntaije muntu ne wa karini aringire yutani njirene au gai president yenda amwita president na amwitere atapodra kugaruka ataturiri nya kugaruka na nya naruwa muria au ga tutamu ini president kamuri owo rwa Mutumanto Edingia ne tutamu wethwania mwananchi gate ka mami na ndekare mero kwijo ore akera antu atiri akuona biri achwaga kwou atikimbio atikimanto jangavana no ntuni ndamakire mono twitete muntu safari tukiugwa ingavana ngigaruka ndaigwa akuringa yutania kaucho nyanto bakwaria bauga imenti tutirungi kangavana nani ndauga uni no ntundi muntu mume Mutumanto Edingia na engavana otingavana twino imenti no ntundonere kathuri njoka nantienda kuona antu beta wa political pretenders no ntunarwa nandi uyuma na chwire njira ya kinyagi president na mwiri ore amwirire na arugwa ibetete omona kairi bona na president bakariria mantu ngavana tunengere mutuma imenti tware akira itu tware mama tigani bare amunya igembe bakarenete monga 2032 haika thuri atinda kunogia ntogaire akiwa ingavana na nkumwira na aruga mantu jo tinda kuanga anga twari nganga utiumba gwitania muntu oro basande nje upiagaruka ato na kwira na ndi turugwa ituta monga mbetwe yani kira kwenda we ituge ingavana kende twerwa tiga kokwerwa tiga gakerwa kanywa gakatheri uruga geterwa tiga na no monka etare abanga nwerwa tiga na ni wathitherie na uni ntendo mu support nonturi uni ndethire antu betu ndabera nkabera muntu uyu te muntu umba gwitania no safari aringire yutani njirene
auga ngai president urauga ndamwire ndi goteta antu bakubera gwikyo wona president na araugire urekane ya mutuma mutuma no engaba no miru na tugire ndera kathuri ugwe no ntu you are no longer, you are not my master kato support mutuma ntu ithinkinya we na aciari uria bangi baciari aengaba na miaka engi 5 tutege ngugiewe ni ndaugire and story ule chinchanirwe njirene mtu no wetere no muntu utumba gwitania no safari no ntu au kou ndejire kumenya nari na agenda kwigitikia ngawa na kwenda kenda mutuma no ikia report igwa muntu na umpinga kou ne jure akwenda tuthithia itoga tukiuga ingaba na thithia ate etwe. And that's what happened. Ya ni gwakarire uma I swear ni gwakarire undare mustari jwa mbere mbere muntu tumusukumite tukiuga imentri tujukie ngabana ageta kauga tegeunya gweta his excellency ndamweta pingwa na bwa mbirikene indaronga mire kwari na ntu bambirikene bambije ndabere itu no tukuthura ngabana tweta twarungama ingabana ko tuyukia bindu iji cia tumwa kwe ya kwenda ikinya na message oyiwe kana na kurombete kiangabana ero atigia support mutuma kou ateka rombeti kabarabara athithitie ko mukinyara akwenda kou kuchetha na maisha ja miru gukuthuku muno no tumba gwitikwa no tumba kwa trusted na bibi yeyerere ukenda gutwika bukurekana netikia waziri kira bwa murombaira emberere what happened gitikia waziri no president yo mwaririe na ndia chenjia waziri ambiria ngabana tweta tukiuga ngabana utona mitandao nekwana na ngiuga ngabana video ngitumira kithure kindike na ngitumaira William Ruto video kathi biashara ne twari ni ndaici teto ya makirie mononi na teninka kwe father o maki o pale siembewa to father mbabu andingire thimwambira kwigwa buthuku muno uni na mwire ndi uthithia thana bathuri turenderwe na mwire ugote ajendewe yari auge ngabana etwe andi antu betu nyi barigarire bahato we imenti ngabana ba mutego bamburia tutukuri hata gwetere okay wera mtore weta Jose arembera mboriri bwana kiongozi now that na thingatite kathuri monore ni project ile kuomba kuwa nicio kathuri aretete project tangible ile kuoneka ndene ground as a senator miaka 10 u atwire kanethire tware utongeriene ni project ile kwareterete amiro uteo kuona ni uteo mbiji project jere kuna ndi no teo uteo kumenya ikuna ndi ekuga ate mamuntu ne ya karunga mabarabara ne akubuga uniri ndatetaira barabara gwikirwa lami ndatetaira mire kubua ndatetaira chichi wenje gakoroma ne kuthithwa ndatetaira ndio kale nje kuthithwa na ndio keja kuithira ukwe kutigi ntuku ya ke ugori uga katwe ya kuthikira mathina je ntu takwira president na gukia president monkana ndi atije si wenje gakoroma ne kwenda ku complete kandu kale nje and we story okay. Bwana kiongozi mbona na tubati ni bakitheta ntuko na arua kwina nini kwina tax tumbite kuthire kiumero terotene no terera bore na kinya terera rwegembe ng'ombe ici nyingi muno no ranire echo na igoro ng'ombe ni thingati tukona bakirwa around 96 ng'ombe ni rombere kuthiki watikana cia chokwa lakini antu barotererwa tigani na ndi baila uma ngavana mutuma no ntuiba ku atiri ajukirie security NPR bonde aikirotere ni rwegembe ibari tinoe ajukie kinyanto 15 yake kibara ikiri na arab abachokerie rutere ni rwatigania ngavana ate kuthithio bau bakugwa bategamiritwe apart from mutuma nto ithinkia utonyithia mutuma nto ithinkia manto na ya askari bau imbie giragia national government and interior imenyore kathiria wamba ba mombe ndene tigania na egembe tirasima mutuma nto ithinkia intervene national government the police services iri under GSU bila kila kitu under national government more community ingogembia gwita ingogitengoge mutuma nto ithinkia ingoge kibchumba na kibchumba ole mingoge wanonto kutiri arandi Rwanda ru kuona imbie karanao kindikiri arali interior tumanto tu turali tukariyeka tukuthira imbie kugiria nto ayo kinyazi kari ngiri emwe
beta ba mama bakampwiri eu yonde bakaria antu betu ikuonania ng'ombe iu urio jukaia omba kwithira iji na ikaia ng'ombe iu nikino ndo thirikari itika mbrock ya GSU kwa bagutengo magana jairi bokaria antu batigania na igembe ng'ombe ciao itikaiwe why nikimbi itika thirikari weka police bena michinka ndene tigania na igembe raini uyu ya wayonde kwa gwiko monka ni GSU kana njesi yegenie na tamburu na borona na igembe na tigania niki ng'ombe ugo gathinga ta bomba kwithaiba ina achieta acha upe no ntonto bugo kono nto bwachokerwa unto bute kwenda kuthirwa kwi muntu uri ategate yao kombe ka ugetha kwina muntu gatel uri yao no nto ugo imbiga igateki ukeja kwithira monka jo Somali na Kenya ijo karua au shababu bakengerwa kwao imbie gutuma au shababu wa weta ng'ombe chiegembe na tigania batekirwo mbroko kwe mtu inaja ng'ombe chietu kwe mtu ule antu amo inaja na ng'ombe iu webu cheupe ng'ombe iu si antu betu kwe mtu kethire na angu giachio no nturi okorwa niki no ntu ng'ombe iu itekairwa a block of officers kwa ng'ombe chietu itikariwa bunduki na ifaru ira thie kou bikariti antu begembe na tigania why okay nenya twatinda koro mutuma ntu ithinkia nuje kwe bo baikitwe gaire borawa bakaunti bathikawa antu bara baitani ukaria ng'ombe antu bara baitano ni police services kondiro la ng'ombe ya turaka na GSU na mbi na chikale ba mito na njeshi nikino ntu bate kunenkerwa area bakara patrol area ba make sure antu beto bate kuiro ng'ombe rimwe tega chiyo wabategete ugo kaiwa tira na igweta tega bena bunduki tiu ukarigwa mwambo ng'ombe ri na chikale witani no monene kiriungi askari kwe mtu withere na interest nya ng'ombe uchi antu betu komba kwithira kwi gintu kienderea gau kiri community iu na ntu kwe momorungu atethia kiuguke no ntu antu betu batutura kurira no ntu bakuira ng'ombe ciao okay kwena mtu gutwa Professor Dimu yarimbira hai salimia Mr. Kiongozi akawe Professor Dim from Meru Sayen MC Tesh na kuona pale kuna mtu gutwa Rafael Kaburu akawa watching live from Mukindu Village in Meru County tuned in MC Viska tuned in wa Cheupe 2027 expect 80% will ya the current government strategy ya 2 term ina work okay Mtogoto Phineas MC akambira watching my favorite akambira politics arena from Kaderi thank you so much then kwena mtukumbira mburire kiongozi atire nikinontu mutuma utinguge agwitira Meru mwankantu bambiririe kuga kaba kinya the former governor nonara aritanguge agipenderea rutere rwa igembe andi mtuna kwire atiri ina mutuma kurugura barabara igembe ati kuthithia barabara tigania kana imenti ngavana aitanguge na budget ire ona MCAs bawe ukona ntu kwina thine barabara ketikiri ni MCA na ngavana atumba kuma ofisi Cheupeta kuthithia barabara ntima west no ntu bwa mbere ati ineri kaka aretrwa barabara ethithitwe ni MCA no ntu MC bo bekaira budget paka nenkeria county government te mbecha cie development cia mbecha ingana ya milioni 3 kana 3 kana 10 cia maendeleo jara ya kwenda kuthithwa ngavana sukuma waziri o barabara chief officer barabara paka menyora barabara ikathithia ate ikathithwa ngavana na MCA bageta kurugura ko gute ngavana okurugaia barabara cia ntima west kana municipality ni MCA bati kureta mathina jambio through county assembly no kuona atonyithie andike auge antu bantima west kana municipality bakwenda kinana mbikirite allocation ya mbecha hii allocation ya sibitari ya Njuri allocation ya Mugae allocation ya Thiru MCA allocate government ne finance na iki contractor njirene na MCA na ndenga bana
kuga ote maendeleo ja kuoneka uyu murongo ngabana mutumachi actually mugabana mutumachi umetie muno nontu ngugiria cia kwami na ukwamura ngugira nyingi cia ithima cia barabara cia kwami icie keri mbanje timo cia thithwa cie shonde cieta ko ngabana mutuma this time na ciumetie muno kureta onda kiri maendeleo ja Meru nontu mbere roje rureta ikenyanirwa ndoje 10 utiruka nyua ikaba kwenja roje romaro kanyua antu awenjaniria ndoje 10 kwotiruru kanyua ukona gwe kithima kiambia kunyua kwe barabara ekuthithwa uti wandiete kuringithwa ngugi na ngugi cionthe ukona iringithetwe cirithithwe ne county government ya Meru na igutwira kuwa kaba mama ate undari muntu mama mbere athithia ate mama tubarabara tura twathithe gwitura national government bagwatanira national government na county kuthia tubarabara tu MTF manto jo jange muntu na ndingire thimo uge murandi jo mojo mama kawira mwangasa jore athithitie ari ngabana onde ndambira atiri ambira muno ja municipality kana ntima West Wandici municipality aja imbi mama wathithitie yomba kurikano na ntuko chithiri na ndi mwaka kintu kiromba kundingira thimo ambira ntukwira kithima kiana ige kunyua kintu kinana kina ige kunyua barabara kwanja actually barabara ira cionthe ciathithirwe gitara mama icietere ngai jo akamera ngutarire mwe mono ntwetere ara nenkire MCs brava mo supporta ngugibe ma contractor baregera barabara cionthe barathithia barabara be mo contractor nabo munya ba ndaiga wagwa batirei kenda bagwata bauni arabagaira ngugi neu corruption neu ten democracy na utimana ugwa kendo kanda mise MC yonge wita kethire inyaki oyo kia nominate ndi MC mo nankira ngugi MCA kenda usupport utega impeachwe utongerie bu wayo utongerie bu thuku mono antu babo gaitware advice bakawira batwethira ata advice imurega ri ketha deputy ngabana mutumo ura we ngabana atetikiria mu advice ata batu aritikiria tu mu advice ote maendeleo mama athithia na arua kiomba kugwetwa thingata bo muombere kwina history ri egintu mwana inchi ya kugwirirwa kiumanetia mama andi ukwa mutumo otekia kuthithia mutumo ngugine na budget ni ona menye budget mutuma budget ni echokere ni ejire budget enjeru ire kurukire nyombo tadira mutuma maendeleo no nto atare budget trend budget ira kurukiru nyande muntu kwa mutuma otea kuthithia netere mutuma nyuma au January February ikinya March agetha kuona gwicha mutuma ikugate na ndio antu kwenda tutonya twambiria kuthukia kairi mutuma otekia kuthithia yanga kaba u ibamburia rwanto jao no ntu inda inia ndare akwino ini biji muntu no muntu atibati kuthurwa Meru kairi ikaba mwekurunge ni athuri mwekuroroka mekureta onda ugomba kuremo ni MCA 20 ate kana nyabairi yani MCA bakureme abana okay kwera mtogombera thank you Acheupe itutegete rumuriro siasa lakini ndenda kuuri kiuri kimwe kawira igitarira arigitene ataandikana na itukumenyitwa arena twanya tuntu ingi muno to kuandikana mutuma tonya to at least murungu agatethia kaandikana betu mwankira thai kinya wote muntu araandika ka kwenda atekana kinya we ni kuria mbecha tia waandikana no kumenya ugo wenjimirwe Meru iri iguru muno ugeta auditor general I mean control budget akwira wenjimirwe account iri iguru muno te bati kwandikana what can you do to monko take time guchira into space na batonya ino ntuna ndethira wenjimirwe uka mbechira nyingi rita kiri aitingogi kinya cha maendeleo chitonya kiri aitingogi na ukethibu andikite itingogi excess na temo tuma mama ataandikana ata na mama kaandika no tuku wenjibiru kaita yate te kuringana na steps ya wandikani kreito le ari ngabana atigire yako ni famu antu baba ingi mono baina qualification batina qualification atikwa batonya thirikari bako ni famu permanent ponde kenda ore okeja mutigira thina mama ore akwe yatomba kwandikana no ntu wenjibiru ni eri iguru nikyo tumia tenga mbeja cia kwandikana atenga mbeja cia kwandikana gikathia mundu no ntu uritanga mbeja cia kwandikana ukerwa ugo wenjibill kinyotenga iri iguru no kathikira na no bwatwe mbecha na imutuma no monkakire abange mantu jawe abanga antato ciawe
one na aria antu bona kubomba kuona twanya twangugi twakwandikwa no ntu there is time utiro muntu atumba kwandikwa thirikari no ntu thirikari tonya ikiuma inge ikiendelea na ndi mantu yakwa mutumenya ga kulembeja je kwandika na nti gwitikia no nturi no monka asset system weu urega accommodate antu bangi na tege bara bekiri bate qualified kenda baitekira antu qualified. Yes. Okay. Haibwega sana bwana kiongozi. Kuona katwe time yetu ikuthira, lakini na ndintu kumenya omba kwithira ukira miru mantu ja si wingi utukwariragia nantu nyene ayite thina sana kiria miru nantu still baila umangavana no ntu bakwa no tikuthingatira ona si wingi wikuthirikirwa ngugi tutete ate si wingi ni ere manageable ni tigire gwita na si wenjira ne muntu ura tubati kuria narwa ne wasiri wa roji ojo wegembe ojo etawa nte muijeni etawa nganta muona Eric Muga muntu wetawa Eric Muga no bati kurwa kiuria ga si wenji tingabana nguki kethira twina waziri kuma mero wa roji na si wenjire otera kinya tutibati kuria ngabana tutambite kuria waziri ugo kona na William Ruto ri bukubanga maendeleo ya Meru na Kenya ri bubangite ata manto ya si wenjire kathamwa ri no ntu kinya thokone au no ithire ina thina ntu bete ta ikathamwa ri muntu ro tufirite kiri si wenjira te mutuma ntu ithinkia no ntu si wenjire kiamiru nya mutuma ta aria kwa ngabana kethirite gintu kienderete muntu ro firite ngugiewe gwasiri ugwita Eric no ntu etere si wenjieu etethithie tu anga inya 10% imegurwe kwenjerwa anga nini na ni bati kuthamwa raka iweteka navyo na ethethamwa county government itaweza kuthamia si wenji ni ajukirwe ni national government ko kiri waziri Muga na akenda mutuma ando magenyo ja si wenji na make sure ora kombekika akwaria na William Ruto kethe imbeche itio chiongerwa kethe contract ote anenkerwa ora wekue ngono ntu imuthao to make sure ngai enge kiura mweri jwena si wenji ira inare baterie. That is the thing te mutuma ntu ithinga tumba gintu ketha ai ke mutuma ntu ithinki ke ku manage si wenji ira te kanunke si wenji ira te kaunuke lakini komeka mata ikwe to the next area imanto ja national government na Eric Muga no ofirite ngugiu na nya tugatugwatane twinde tuge tutam kwenu ete utonya no ntu kwenu bati kwenda kuwa MP buru na kwenu no tukwenda kuwa muntu jou o mami ngugeni ogwetwa Eric Muga gutumtu kwenda kuwa mantu jau na ndiomba gwita yogeta kwa kanyuithia mutunga ote muntu kwenda kuigwa gweta kanyuithia go kwengwa niki ibarabara otechio mbuga akauga nkomura na ndinda munda no kamene ora gukari barabara chatigania east ni bui tiga barabara chatigania west ingoli ithina ote barabara ko nti barabara ai nyemwe nikiro tupatene barabara nawe na munene ona kinyona ona ngero kigino ya munene wao nuo mami nuo tina kiao nabo na ndi nyombira tuge tutam yangangania tu atokugwa tutam nyana kuthuki ko kambira tuje no thimenti tugera imu tutam ramwege kairo kamboka roju ugombira tugera imu tutam barabara ege kairo gachiege kambwa cheupe ngare kuruke kamurania arami barabara njire chiandiro marigo ombira tuge tutam kiri MP na ndenya tutam wejere mone kuma no nturi kinye MP babe na mathina jao bena mathina bo kurukira na muntu ro kabatethi William Ruto through maendeleo no kwamura mirandi ire promise ro ekathithwa kena muntu akiuma tutam ngomba kwathira manto jangu geu so what I can say kire Meru nkoromba mono Professor Kithure Kindiki the Deputy President of the Republic of Kenya na ndi no ntuna na turachindirete kiambere na nwe kingpin yo Mount Kenya agwatanire na atongeria bana ba mutuma ntwithinkia bathithie teamwork bathithie team imwe na twike mbroko tukarite Kithure Kindiki aumara aria antu bakaigwa Kithure Kindiki na antu bao no ntuna ndi no tegi Mount Kenya ajukie ba mutumbu antu ithinkia abampro muchoreo Kithure Kindiki mono yorandi muchoreo Kithure Kindiki tujukie tumukiria njarora mucoka irua mathina yakathira kwithire tumukaritie tukiara ya mantu jawe ena batwi angaba nena wo Meru kumiki sure
kirinde kiu kingi gikwa na deputy governor na support na ala umitenja no tukintukira gituma support kithura kinde kite agwikia mpeja katwakarire ndi methene ndamuthikira utukarinde nawe cheupe kumari intiria kumari senator igitara ndamenya kithura kinde kinte mumenyete iguru kinye senator ambita reverend monka na arweja intiria to musupport no te mturuite ndwacha kithura kinde kingurukia kwa kinye MP uni ntura anuye TikTok tumemene na kirwira kinde kina nuye go mwana bali gute muntu wa investigate kirwira kirura kinde kija uni mitandaone mea siasa eterwa gona siasa ethuka mutandaone na nuye no aithara igwe gya kawa na ndi muntu mitandao TikTok tumemene ntita mathiko kana murano ngara kugweta kithura kinde kibeje kameme ka unte aria na kaya gwikyo gwitite gwita ntita no monka mbere witikirie rieto riu kithura kinde ki antu bamenye twina deputy president mwana wetu tubati mu support no mukaria tubati ku make sure antu bange bakiumaria number 1 ciao dokumaria number 1 wetu kithura kinde ki no ntudai no deputy president kumandera tumite na tukarea kuonia migongo eu ingi na ukinya banyanza na bau bekamba tubonia batwi itwije kithura kinde kino nituje mbiomba kuthithia kinya William Ruto omba kuona je kende deputy uti antu bao ko itubati gweka mbaria yokaria munene aumite na ara tumite ari mwana wetu twatigo munogia agatiga kurumwa twamukatha twamwikira nawe kendaria na William Ruto tumba kuona nduo challenge ari na William Ruto tumba kuona thoko egakoromone sibitari intobie tobira binge bikwa midru kithura kindiki kenda tumbo bikwamura bato tukoga one time na arwa tokua tukambiria kuwa one time tutikyo tuona kairi no tututara tulibo opposition tukoga one time kinya kithura kindiki kagwa twa momero akainyo politically no ntwakero antu benu alikuwa ni one time lakini bato twarungama na two time twakaragie two time itutegwari tho ririega itwewe shima intobie tobirabire Nairobi bire kawe bikija Meru no ntune twitikiritie two time muntu jamethika rintori wa brother nte muthura lakini nawe tumukandamisha no ntubatwe tutikwendekira marwa ja nyenje athukia twaga intobie tu twaga thokwemira kithura kindike kwa no tegwa buthuku twithura batu tulitarwa ya antu banthu tutumba kumenya twina mutongeria umba kuthia mathina jamwe kumatharaka kithura kindiki tukara thina tukathangikua na ndi antu atu itaraini eu ikaba tukaria thirikari tu support kithura kindiki to make sure batwi ura gachagua akwarwa ni antu bao no ntwe antu bao Kalonzo ale antu bao Banjobe na antu bao Musalia Mudavadi kiama kia utakigwa Meru utakigwa Mount Kenya indi no prime cabinet secretary mtura speaker no mtu mwathuri Otangura fondi Kenya ni ethirire lakini atigi embrace kesine na kumakia ne aka speaker bakingi bena twama bakumakia tu bakama speaker anga Moses Kuria anga bamutua chap antu bala ni antu bao babakarite na bachoka kire antu bao bakaulirwa mpi nikino antu batwe tombo kinya antu amatuga kindiki na abati kwaibika kindiki na abati kurumwa kindiki na abati kwirigolirwa kindiki abati ukarwa kwa vivyote vile cheupe kenda kinya wagwiru etera William Ruto tega antu bakwa iba kwendete na iba mpendete iba kondisabu the best iba chwirwa ngugi ayuthi iba rugulirwa barabara iba thithirwa thoko Meru nete wana Mount Kenya East na West bwega ura kone ucha Nyanza na Western gutegwa no ntu mutongeria wetu Professor Kithura Kindiki na tutonyithitie kire thirikari na tukiuga twike Burundi base tera ira kiweke Burundi base kinya Kithura Kindiki na Meru twike Burundi base go itugitairwo nyamare nori no ntu itugwathikira deputy president au angi Meru ninkromba Meru muno wa supporting governor la twinwe na woni ndatigire manto ja utinda kuanga anga no ntunandi antu betu iba kwenda barabara no mbalie mutuma kaigwa atethia antu betu MC akari atethia mutuma atethia antu betu oni nduga no ntunandi mutuma na arite thina muno na ithi na imwe kurura na bangigitie mutuma muno ito cheupe mutuma ke muntu murungu na mumeria na muntu mukiri mutuma na bangigitie tu mamora muno na ngetankira Meru ngareje nonto niogerwe kabati monkeri ngambasti ya turange unboxi
ya tura engine mutuma arethira nyamu igutura ATF na wairi ikwambiria gwikira sample ngandi kuoga kairingia kuoga engine na ndi miaka na jujo mona nusu tewe ni ekugeria kuoga ngari na gwikira maguru na nara yunde kangi kugeria michokaniria kende choka barabarene na inkuona sense imwe cia ngari ciambitio sense ngari ni kwenda gwita through leadership we mutuma ntwithinkia inkuona through mutuma ntwithinkia inkuona ngari iji ekwambia gwita na iturende gwata mwanki na gwata iwi 2027 athuru akairi atemburo kuni anto bakimwira atukoretera imenti atukoretera tigania yanga ite tuga yanga ini nkaugo thuru mutumete kiri wananchi abarombe kura no ntumiro thai na peace na ito kuona maendeleo na ito kuona mutuma ntwithinkia kendere na full budget ya kuma miaka 5 2027 to 2032 Meru egiteshima tuheshimiana na mwananchi akona maendeleo kwa this time mupingi o mutuma na rekane no tuthimi otongeria mutuma miaka 5 erewe nontu na aciari uria munyaciari uria yari ngabana na aciari uria kiraito aciari no ura mama aciari kaja uni ura mpumba kurunga mangabana kuga unte mumeru kana antiomba ngugie ngabana iwa antu bakuwa ya munyaku wa mutuma atiomba te gwita gukiria maiga ngugie ngabana te gwita kuri mandhitangi ingogia kupanga maneno namna hii ukapangania jageta no tega maendeleo uraja ukinyira mwananchi ko mutuma naye wekanya aite ngugi na kinya 2027 batu imenti oni nuji am one of the most popular politician in imenti actually watega mitandao na no timu mtu popular nkurukia kwa Meru very few influencers bala be Meru politically ogo tega mitandao na TV nambi Edwin Kiongozi mpicha everywhere woninde muntu mo wali aba imenti otenga bana tukarongeka 2027 na imenti kinyaga thuri murungi na te ora geto tenga bana kairi gite kianga bana tura imenti minister Methodist na utwenda no ntuimo Methodist wetu na no tuthikira antu batigania bate kwenda munya no ntu munya kende disparity munya ge political disparity munya nete akangangane na abanetembe abakungangana munya abati kwethireri principle pena ba matiang tego ya kwana kwendete kianga banete mutuma ka gwatirite eya kuyukieti yani ugo gwatiriete we ya kuyukia wathitheti atia imbi munya athitherie muno kenda ayo challenge mutuma utekege kuonwa utekio nyale kreito ariku ojo ntalire mukurio tweta tweta na goro ojo tuinere utuge ai wakiraito aja wananchi bagwiritwe kuna ikethera kuicio baritere of course bwana kiongozi andika baitireri mugira nyingi iria cheitirwe makosa nuje mbio iguita ngugi we ngabano kare akuthingatira ngugi uona atiri ika make impact kiri ugwe miaka 10 ejite kwathithia gintu kiri okarikanirwa jana arwa twina Meru TV twina There FM mwamberia There FM na Meru TV tutekumurikana na arwa nikienderete kwina into bingi institution nyingi ciambiritwe wonaga kwe gintu ja mukiria kori angai mukiria technical itienderete gote antu batethaia niki no ntu ngabana bau bateja ja munyeja na gintu kira tumba kurikana kintu kira tumba kurikana munye inkori ndeo iria aturetere cia kubandithia ng'ombe ingi irathira cionthe utibingi tumba kumurikanira no ntu nyatinda kuga mutuma anga mutuma kakigwatiri mbijira ni uthithia atia imbu yete kuthithia ugie ngabana te okamata maiga na gukiria njimu ugie ngabana ni ukaranthi ofisine na gwita ground kubangira antu baku ukona iba kuona maendeleo na kietu ngwira antu betu ba Meru to support mutuma ntwithinkia to zungamia mutuma ntwithinkia miaka ingi 5 tumenye ko munyanji no ntu ni ngabana na tuthumbo mwenga mwaka to tuthithie makosa mono kugitira mutume gamba na mwaka jumona nusu ageta na ate mwetano yojo lituge riria mutuma ntwithinkia ari ngabana Meru ekalireu Meru ekalireu na mpomba kuga bobonge naku seupe kwi mulemabu ukuruma kithule kinde kina karuma mashimu ampuru ninte mugweta no ntu imuntu omenga na mutuma ntwithinkia mukathe mono no ntu wa kujukia mbondi disability atunya muntu mo twire kumburuka bangi disability twire kuri we muntu umwe akalinde akajukia into bya disability akale na imutuma na arekire antu bangi mbondi ne ukenda bombo kinyira mulemavu yale mabu abange na imba eteshima kenda bomba kwijamwe na thirikari uni utethia na mheshimiwa Ampuru
ntikumenya niki umba kuruma mpuru watwira nukatha kindiki weto karuma kindiki wakatha wasiri ruku antu bonthe ibamwe ute kindiki mpuru na ruku kana ndu ni kiongozi no ntu twetimu nemwe ko murema bula no ntu atinda kumakia mpuru kenda mujura gya kuria na yukia thara na kago twagitangire kiu kiao no ntu gikinene kire aya ntu thiri no ntu batwira turi tutikwenda kuona mtu kwenjongi mheshimiwa mpuru imungwana na nachi umetie mono tethia tiganiera tigania kere nene na tigania mathina maingi mono nontu utime kompeana na atwe roji na atwe barabara na thirikari netegere antu batigania mono na inya sana iba the first priority nontu ni kwara mono nkuru kimenti bone barabara na ndoje batu tukira kirende nontu ndoje igategithirwa tigania nontu imwe chieku nontu ugetaja area ya machegene ukwina ndoje winamirite tigania east na west yam antu betu batigani babati kurugirwa barabara na cibitari nini na maendeleo bakona ko muntu ule gwikia mpuru kara atinda kuwa na support kindiki kanyota batu turenda mheshimiwa mpuru ayewe heshima nontu ni mheshimiwa special na ni patilinda ukumenya atiri oni bati kuthande na kiama kino peu na nyamba election ni ndukona kwi no peu ikuono koi mutongeria wina akiri ukumenya ati akuthithia no te kompea mporo na mulemabu ukari nthi uti na akiri uruma nake ndare ko antu babonthe ukona beringa gatuma na antu baba menyeretie gwikirwa kwewa kenda bakira muntu arume mporo na mporo gwitangugi eta auge watuma magana ire kenda nkira urume kinde kigenda kwangiria kana ngiri magana ire ukira utongere bu bakukirwa ni gita buni utongeria bwandu utongeria bo iritiriti bo pusi potibati kuonekana ndene Kenya kana Miru ko ndu batongeria babonthe ibaewe heshima muntu itengugiwe nethira wi mupinga ithanire ni ndebene watindo muruma at this time kaitengugiwe ugiwe gaciariria ugarungama na opponent yoku ukeja ugimbia aretete mpuru arungame ugimbia aretete mwananchi amwe yes thank you. Haya, ibwega sana bwana kiongozi, thank you so much. Time wetu nkurwa ikuthira katukathirikiria au. Nawe mutegeri wa Meru TV na mutegeri wa There FM ngakura thank you so much. Antu bara baregere kuja abankirire baria. Bara baichithire nontu ibakwije omwana opposition unginite ya kuromba na bonde nabo utino bari ruone. Getumi baulire nontu inkubangite obakandamisha. Yani nkubachwa agathimu kibachwa kabaije match yekwa atiumba. Tete bagitera nontu na lete tukumenya liso. Obetero ujo onkaone bakeja. Nige ontu we confidence ukaba ukirire. Kambi kambaije nontu itutirimanite kwingebe matoka. Nontu number 1 no wetete omo DCP. Ukenywa. Kenywa me DCP ne beruete no ari. Na ndi natigirwo ru. Na ibyo bya ndi murie ari matoka. Mwenda ithiri no nkwenda murie no ntwatigite akithia gwete murandi jumoyo ari ithitie kenda tumwase nita ndene akithi twite twatege na kamera tuge mtuna kubwase nita. Na ibate kinya. No berebe obeta TV ne muntu itire post very sensitive no ntwamiru bathikirite. Ya uno kuwa sauti yekwa ni uchetha. Kana ajio miendo ona no monka nkinya no ntu poster ya TV yumire. Ukeja gukaraje ko ngime program we wirekirwa gintu kingi na ndo gwethera no acceptire gwikirwa postene cia viro withirwo ori onontu ruo rwari agairwa yes ema agukuga uma ibwega sana mutegeri wa Meru TV ngauchokera ngala cia manya ntuba kuthora muna batu kumakagita kara twambiririe na mwanka thaitomba kutha twikinyira muthia jwa rumuriro siasa ngakoro thank you so much ntuba kuthora muna batu na kuthirwa ugitwa tambaru magita yonthe ngutike tukuthomanithia yete ya thatu yaroterere awa kumba kuthirwa ugicielero bwengwa na tukawibwega union kugeto ya kukumenyithia jara ya gwita na mbere ibwega sana withirwa no tukubuthongi ambita jeri wacheupe